African tampo no pressa pe maye aka che de se omra embetre no do ma me manini o se me no do betra me so Akoma o ko no mpere mo ko tu ma soro ba nani mu na me ko o ko ma se matena na mtrek na ma soro ba ka che me se mate no se do ya no ye na me ko to obusu nim se oba no be se kampana ware no se bi me se no ye de woni me ntimi na na himana ka che woni na himana ka che me se bi nyanto woni be kasa woni be ka woni kasa sa no ye no sa ni sumu na me se mate Most of them are up from picture me them. Echo. Family de Brem and family Odia man Akoma F. What ya when you buy a car, who picture of a man of a minute. Over hope of board dam. And I say, we mean back on and say, picture to one commit. It is said, who January had that man on my head that 2 years amount. I soon, but I had 2 years amount. First given the best one. First January 2 years in Asun. And I said, I had down and soon. When I started for picture and bremy, or nothing on my way, over picture and bremy. The days of the Brabushiano now say, be a message for war. The days of the bro. Not with my mom, being to say, one picture and one farmer. To the boy from your back, I said, I would not go to Sukuni, picture and the offer of my Echina. Number the minute trek and teach you about home. Although I say, a friend for a friend in fact. That's what from some no more Cassibia will be for us of our fat. No, look what so bad as say, or the mab hasi. Tinano baby, no friend saying, nobody, my wife with the mab hasi. And see, when me, she are quanquatina, a put you a jar about 4, yeah, will get bills, so will you be a one and now was for the year. Now, what to the whole tone of Moba. Any of the other was or first one, transfer or Bahonon or Bayano. And I also bad only down for Fra, whom no man. Yes, and to whom I open a kutanana. Mokobo, a Bushamana money, or Banabusha money. Say, Minajai, into Makufi, or no one a day. One thing a kutia, and I'm going to Bushafon in the Kasai. It was a foreign Casaya and then one who Pinacutia beam. Until you know piano against the piano, it is a brush and what it minus as a sour. To buy no get me kuno. And what that team one idea a tower. Like I can see anyone 1 year Muyano as I saw Muyano. To dinner with Natam de Namco Shaman and the man 1 year, one at 2 beam. Was he says in the corner money you? And I said, oh, we am cutting the dinner. You see, but on see, Mamma can come. We are working because what call him in the Alba? Yeah, I said, you grow. It is a wish us a wood was some more back. Now, someone would be banning a crap, or baby not to that. That natural and farmer. Because one I would hear some more back. And I have friend and man some man. A crime no kakramana ase. Nikoko yapai. Your friend Bemano. Now on some Bemman by yes, men be no more friend or more. One do him to a man. Because I am a one by to say Bemman, one Granny, like all Granny Aquay, who yet day. One are the Bemman, one are the Bemman by you. Let me buy you, man, not Bemman. What crime you want the Maximus I am when it's all see, Bemman, your churches. Yes, and to your churches, you come in here, not as a Bemman, your German, who can see or one cousin. Yes, may you right? Yes, above all, wait, Cassa. See what you bribe the mamma who are present for. It is something you young woman who that's a office on it. What are you for? Into the Yanka. Into the
once you are Facebook and send your sisters make a say send your sisters messages me wife material so me me da kan na ma de yeboa ba se yin se mo ko to fo se to ma so awon ko fo se se papa adiyo na ani na be ka papa yi ma se ma me ka se papa yi oba ya se ma wo kan ji se papa yi ba no be chire mu yiye efi se de wo ka no eye ma agiri mu na se wo ba ya de wo betena fiye na ya se wo sika ni ho ya se ma wo nya aduma so so wo fiye ya se ma wo ntena 7.9 FM enne ya wada akoma mu nsem dwumade braso ewia isa Maa Akos menuma bedwafo ya ji adwane ya kabo modie mu ode pa na ya de bramonti ba bia wo bia no na wabomodin aka me ho hweben wo radio no na fato 87.9 sanso ene ye television no so a na wonim se Osei Chrome TV edem Rabi 1 TV edem live wo ba bia da wo bia onua TV so make us say Edamu live enunti bomodia na eka ye ho ewie ewo Akoma 87.9 Akoma FM mu nsem dwumade no emremwen ye mamu nyina so afihia pa afisese na ye wonkwa na ye wahoden enkwa ahoden womuo eno ena ye hwehwe ade afinyankrompo ho hyene so Seniki Pizza Fan Club ye maame ne kita ne papa Pizzaro make us say one more ediato platform no eso enu ntimo nkoso na mo share emayen Adepa Information Center Kotria Fetia Big Love Radio ewo Spain Otaibua Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH ewo UK Free FM 97.5 Akoma ena omubutio manager dachi hine nyame ensha mo papa Asopa Online Radio Asafo Pokusika Palace France and you make us say one mabiem and hopa Irene boat at 32 wokotwi any brofwe do any Walton ton task ni security doors no na che say won so wabiemu a obia enya bi etiatonso S-line news site ya chiachia mo na anwunaga junction taxi drivers wo ho mo fa akoma mu nsem dwumade ani agorokora na brabra information center ewo kumawu bodoma se make us say won so abiemu ewo kumawu Bodoma se fans of Akoma Akoma Maa Akos great family fans of Mama Akos ya de Akoma some platform no and also ya share e de atro monko so happy home mon share e wo ho emfama ya ni Pizza Fan Club so and also ya de atoso mon share emfa emaya charity group foundation e da ho na mo share ho so e de amaya first story no e Piwak natural with the 3P garlic mixture and a grow fine mojadro every one and a so yasenia yadi and Akoma nsem dwumade first story no ebramo yankwan na yan ye raba bia yen sakano enkonkodi Akoma aba Sarah memoha wudi no ade Sarah de Mausi Sarah Mausi Sarah fe na bai Achomi free afu nkasem nkasem na free bai every Sarah woni yetie wo Bacho mama mene mi sister on kasem ana me call mi sister on kasem na me kwa akosra no nti me call ye no ana ore bi e friend yes do ototo go do clone so ana ofre me na ode ne call ne dem ana one me die in enu na me nti Akoma FM nti mama mi wo se menyem na chese na menya me message so fa nti mi wo se menyem na menya 7 months na me father so yare nti afi ma mbo obi a omubusa ma menka afi so na mi sulo papa no enu nti ma nka sa na mama me de sha me wa na mbre na me wo akra no ana akra ni nya 8 months 8 years 8 years no ana me a be da hono ma na asa papa ni jeja mani so sa esdo no yo han Akoma FM kasem na o jeja me so anajo e odayim nti wa na me se ade we de e wo se me yere
bede koto esdo anim nti esdo no gina wo so no sa de koto anim e wo hene man kan chwe na won kasim nti man kan chira na aseme ne no one me da ne nyinsa abam man kan nti wana that time na me ni phone ti mi pese me bona mane no ena me madam fu bi won kasem mo na me busa ne se sra na me papa esdo number nti onya de onji mame ana ono no kwaje na dan fu Akoma FM nti na me frɛ no na me ne kasama ti me frɛ na me ka kyerɛ ne se da na ono me da na baba me ye sorry se man kan kyerɛ na ada afesu na me suro nti no me pese me ni hia na ye kasa ema me ka da kura me pese me ni hia e kyerɛ no ema mama oni me hia e to oni me hia na ye didi akura no koma na ka kyerɛ me se saa dia me fa akura no be kyerɛ no na msuyo nti dana suya me de akra ne ba na me frɛ no me nko mama ma anko na me de minister okunu ene na danfo ba ko e ka me ho nti oba na ma ye tena ase na Akoma FM no si ye fa akra ne me kyerɛ no ena me de akra ne ba nti o ha akra da wan ka hwibie no si ene esisi awaware nti kyerɛ okobo ne yira mane obo ne yira mane na oti ase ya obaba ba gi akra na ko na msuyo na panifo nyina si yo no share date na okoe mama okoe na obaya o se le yire se ma onje akra no enu ntino onje akra no because of so onje akra no kwa efie wa na ode akra no be de ebe ko nti onje akra no nti ona e ma na mi sukura na mi su nti Akoma FM yes ano sian why mistake na e ka wo se esu baby odi be ko bia udi fontino udi ko baby a yanka bi ma nti mi sister kunu ka jane se una we be ma awaware oba no ana akura no so ujidi se oni na ebibi da na baba na wanka dia ene hwe oba osumase ana se ene sadia yemfa nkoto na bi anim ana na efe na na safu omo fa nkoto na nim na omo ne ne yire ne mekasa ana omo tena asem ndi asem no koto na nim omudru ana na ka se Akoma FM minim no esdo minim no enti mu da munko asem we nya asem ya ne be kasa am abehwe ne ba ana omo ko no mba no mbe ka kyerem sa enti awa na mabusa omo na omo so ko na no omo ko na ne se ofre na onfa bi wo so obefa na na odada omo odi ene ochina saa na me se asem we de akwannie eya ko boni ntia wasam so me de betum anim na ma ko mu bo ame na ojim enti abia ma ni misaw se esdo no Akoma FM esdo usia no en ba chon kasim e kwan ba so cheche kwan amfa so de sia no mama na me sister honum baby ane dan wono na me sister dan so woni dan na chi enti bi twama ko me sister honum ana ofre me nti ofre me no me de se na me ndwin boni bia mama nti odi mi duru ni dem honum no ehwa na papa we eso mi mu no so mu ana me se me de me mo ye den o so mi mu mama esdo be ba cha maba esdo maba mo nya no kwata ye maba esdo be ba cha nti Akoma FM wuchemu ewo ni mfitire na bia wo sister tie no esdo te fie na chi enti wuchema ba fie me ko mi sister kwanda onu ni fie ni a minister su fie no wa chi nti kwanda omo entemo me hunu ne sa nti wuchemu ni siden na esdo ti mi ba ye beso na eye wadanfo no no dada ana wadanfo no no ne be ana ne speaker kra be fie say enya be 2014 ya woni 2014 mo na me hunu me just say be na hunu na esdo no wo be wo be fie say Akoma FM mama fie ndie na se ye hwe se so be wo be say se that obenya be bia 50 going hima konya no obenya baby 50 na asem no so how many years ni in fact mama be 9 years okay be 9 years 9 years ai enti yere wo twam wo kofie
eno an say as though was say wo pe mama dabi enti kwan ba so no fa so yere wo de ne kwhye ne dem nkom ya pokua ofrem Akoma mama na menjin boni bia nti ofrem no ne dan valanda wanim si ansa na owura ne dan inside ena owura ho no se membra ena me call nti mi wura mu na locking gate no ena obi dan ba ko no se membra ena me call nti mama me call na ato odo ne ti se na me ti se nti ahyase me ba cha uko wura ne dem na no akọ ne hoda ba cha da bi unko ni fie da ba cha da wura ne dem da sada na abo be se be 3 going awia so dia sa ba cha da bi nti odo ko ye nti oye no na osuso somu mama me so na me fa be ma da nti osuso somu no ana me se me de me pesa de ade we nti na ode me ba ase ana no si miano nti wa na mama na atare hye so na ejesi ne top ana papa we ero me ho na one me da nti mi pie na me ko ye no na me kra me sister se me ko me ma me mo nti mi dru fie na yese emoja ye me hu nyina na wa me so ma mbo obi amane nti na me nim se manyem nsusu Akoma FM na asem na twentwene me ankasa me bo ne moja ye ho mama mpachan na okọ obi anso misa di nti moja ye ho mama da ana obi me ba chan mama obi an no nya mfie sai mama na mo 17 ene so na wonya obi a 17 de no wani afi nya 10 years 11 12 mama asera mu saraka but now was 17 years ba chan so now you're virgin ba chan eto na me suro me papa nso ya agbefo nti na me suro me papa ti we nyina ba manka Akoma FM ko so akọ na say de din kan ni a wo chi wo ko she ho no wo da ye no enu anu wansa ne na na bi wojidi ba cha nti enu mu no na me ko training kakanka training ne say na me join fan club bi goso nti me ko training na me timi wo se me akata me no fumu ayedubi me timi ko amerika bi na me nim se menyam soso bo so me so amansisi ne baka nti na me nim se enyin sensusu nti ade ne hye me ho afi na me hu se mafu ye kese Akoma FM nti anu ma na ma me di hu se menyam atinam papa so yale da ho a wonti mi nya hwe ti na ma mo de ne ko baby sa nti me na me nwa mo di ma chi nyina nkete ti mama me bela ya ntabedu sabe na mse ade kasa awosemeka bede to papa nim because my blessa wonu so na nem yes ade nti awoseme yede bede to na mama me ko to na nim kura ka nim no pese o sa na me da o osuso mi mu a wo ko to ho nim do no Akoma FM mo da wo ka mi mo first no da en oni re ukwa ne dem na manie ma bibia ni ho na ade ni si ya no e chire kura ansa no mo e ka so yiri pani na yiri ni kuro ni so o mo friends ma na ba ho no te na yiri ni kuro ni so ti si sa do ba foforo kwa na wa ware no abaye mpena twen like woni ne betwe mpena anase pasho ba ko penwa adana wo kirese wona aka mama bacha wona wo Akoma yes ayi awia 3 o'clock awia 3 mu ko na be matimi afa wakwhye ne dem no wono wadana ba wantimi ameka nkire wo bi ade me migiri yese bia na esdo no kra no na wo feeling ne dada mama bacha boa mama mpa o masu boa mama mpa ana be matimi akoye wo saa na wo bai wo suro so wo be bo wo busu afama ne mo de na famra kwan so bacha enti no me nka ne sai anwafo no me papa na obi o ye nhyeso na me sa suro no pa me nyum nyina kran papa otimi bo me anisa nti ade a me suro me papa Akoma FM Maa Akos sadi we be si kura no
me papa na papa obi oyedunsi ni otete aban ne ada me papa free mu na menyim ye na ehye ne panti no anadwume dawa na kunkumabo nka me papa di bo mitirim kora nti odawo nom na papa di de kunkumabo nti osimafom nti dayemu anasa eni so andam me dawo na efuru da mpamu no ana me dawo me hu se ase ye me dae na ade ne ba me so ntimiti be na ebo ne dame witi enchen se ana me na mo mu frito go ba Akoma FM epon na chi no mbe frem se mimpie mra na ade na ekoso no me papa se mafom no nti no kira me ye me pa na chew ansa nto ma me koto kosua ne ade snap ne enema mo di mpae ma me ansa na mo de papa ko na me ya papa ba peni okay sabe na akosku anasa na osua ndwuma na ma wie JHS ya obeto awoso mbacha ena de ko fa sa nyinsen no mbacha enti wo papa de wa hunu da sa esdo na nyem wo ansa na wodi ko wo mu na sabe na wo sa wonyem o ma me be hu so onyem Akoma FM omu bisa o se be ma ben ena nyem wo no hwan di na boy mama on busa amsumanka na mislu won bisa so be ma ben na nyem wo wan bo be ma ni di mbacha da wan ka be ma bia enti na like omu pushu mausi wana no wonyem ye mausi wana ni oya sa no wa ham bium na ma me so ahame wa mo be ma kroni din no enti fie be mu na wutina ya akwa wo ye papa wa na na wa na show ma wo ye ma me ani wa komeden Akoma FM me ye me chi kosua anwumre sa nti na wo sheda nchiro me toto me hone bibe na wo se na wo kwa akọbọ esdo amane se 44 so no wo da ye no de nyinsan ya bank wo se be yire ene wada wo ka mu mfa ne se be ekọ 1 year ansa ani se no wa wo ma wo kura ma wo amakura na kura na nya 8 years ansa na mbona man sama wonyim nyina na hunu esdo na menta Akoma FM kura ni nya be 6 years more and I'm doing the once a day eno kura na otwam akon baby me say baby a woni esdo tie nse de osi church asem nu che ye nche say ne fie ni amodie ni ekwan na eda ono ne die nanim ne modie nanim ntamu a wo fa de bewura wo fie enti woni ne nyim ye nyina bosomem ye nu kwese nkono wa hunu da se mawu senyem mama mpa choda ho no na mi sister na ti wo mi ankasa de na me fili wo no na nya ho na enti wo free ho mpa chan Akoma FM enti wa hu enti ma mona mane okay enti brebe ana afedi obehunu se da bi wo se me ma me bayi hunu se ni papa ene esdo mama sometimes me ne me ba no ha se o aye obi an na ne fikakala to bisa hu se me yakọ se ma papa na ne kasa na be si da bi nti na ya ahumete nti ma me am o amti me dwuna ho sa na msi me force na makọ na nim na me na ire akọ kasa nti Akoma FM ena ma me force me dikan ne kasa ofonso ya kasa de bia sa na mbo me so wa akra nti na me ne kasa sa akopun se me ba si am ne be miti ya na me chire kwan be so chire mu ukusia esdo no kwan say na mode to nanim fa ye because be ma woni wan twempena asa dakuru bi ene woni wodae na edi akwani nyase yansa na mokobo na mane se ne bani akura no 8 years an akwani nyase 8 years hey mausi mama akwani nyafie poli Akoma FM Akoma FM esdo edi akoma ne se woni wuda 8 years ago no nyinsan by mama bacha sister choswe nti mama me na me ne kasa awofo woni wa ne kasa esdo no nti
me ba no na me se me pese me ni hia na ye kasa me ankasa me di kana ne kasa adeda dia woni ne ka ye woni ne kasa woni ne kasa ne nie ni ho edi asem na woni ne ka ye ansa na mo ba behia no ma ye hunu nti mama me kasa me di ka fra me ka ye nsem ne won Akoma FM fra kra ba nti me ba me frɛ no na ye hia nti ma me bedu ya no na me frɛ no na me ka ye nsem abedu nti ma bank asim na me ne na hia na osi yu nti me bedu nkasem na me frɛ no na bobe ses mu anwumre ses o kanti me frɛ no na oba run about hotel bi wo soro no ana yekwagina ehɔ no nti yekwagina hɔ no ana me fro ka no na me me chia no na me ka che ona obusa am said assemble na me de ba ana me si wo kai emre bia me twama kwa me sister wa wo frɛ me a wo ne me dae no yin sen ba na me suro se me ka kyerɛw no si ana odi adi we ahya ho dadaada na wanka na me suo na me fada yale na afesu me sa suro nti na manya de ma mo amane na se said ya ade ne kyerɛ me so nti na me de me be ka kyerɛw ana osisa mo si watem ya okay die utiri mo di na onyem ye ho ana hwɛ na me suo me maame ene me ankasa me modem bona me de hwa akwala no si ada miniska minti me hwa wana na msuo nyesa Akoma suro na me de msuro na osi yo we de mate nti we de afa akwala no be kyerem na msuo na o ma me 20 series am famfa kan kofi na ma me koy nti me koy no o mu ana me friend say me pese me de akwala no ye e ba be kyerem na osi yo ti ma me de akwala no bae no me de ne ko me sister ba ko so tinkasim de ne ko minister kurun su na ne afika kra ana me kyerɛ asɛm nim kyerɛ ne sɛ nipa sɛ me ne na wo na man kan kyerɛ no Akoma FM afa na ade na kyerɛ me so sɛ me ka kyerɛ ne nti wɔse me fa akra no me kyerɛ ne nti me de akra na ba nti oba nti omummu ame na ye nyina entena se na enye de yenka ana mama obae eni ye nyina etena se ana omma me kyerɛ ma asemu okay kyerɛ no no so nti ba oji tu mu so one wada pe mama mpachan o kan won panfo na nim se o ka so ne me na ya no oboa one me adada o ka so one o si o kan mpanifo na nim so o ka so one wo na ya na oboa ya Akoma 87 na efe na minim se ema no bi wa kokoduro na be ma ayafom so one wada wono achi wo wei yenim wanti ase no one ne dae no afemu akwanyem virgin no na break virginity na wodi na mu akwanyem wa monna maniya ko wa monna maniya makura ne nyamfie poli nwotwe na ne wokwan na ave wokwan ne sabie so nyado asembone kwachiri ezo afiri mu a nka wodi akura ne bekwa akwagina hwan ennaso hwan naso ena ka dia anada bia wonim so wo wokwan woni ho ne number wonim wasesa no wotu afiri ho ya wo hu no a enka hwan na odi akura no kwa Akoma ne sabre no anu aden health alert clinic ana meka fo wonom ede ama won na wiai health alert clinic ede yesane so ema me pa se ebia fiti kuromu na ehonsam no akwa yebo achibidin ana diabetes hypertension stroke wonan ne won saye tititi typhoid cholesterol ne woni padua ne mo no o edosrodo gonorrhea syphilis ulcer ne prostate yade ne bemmei me pa chi omi enfa pipe enfan to bemmemu azan wo ne se na wosenka health alert clinic woda wuntumi na sisi yade na umpom na twetwe wo health alert clinic de wo kwa emfidi akase apomodin adwuma yefo ya wo munim de na wabene ewo yade bia ntinim wo ya yetutu yade ase kwansa mabiem ene yakofa wonde wabego enu nti so wodo yade ekwa health alert clinic ya na wunim se yade no ekwa ensan emabiewo na ashaman ye ne Queen's Hotel di nhwani mu ena Medina Post Office so First Atlantic Bank aswa Crispo Junction Block Factory wa ena hello Ezo
Akoma Ezo mi mo ha. Bema bako die. Ezo wonim ababa wa ye fe no Mawusi. Sara Mawusi. That's what Mawusi for the abundance of Mawusi for the day. Mawusi by na 8 years ago. Woni no konya enemu nhia a chire obeka chire wo se edinyin san by ne hunti wantumi anabo wamane Mawusi da ho di chire do o ka wo be hu Mawusi o se krum for people ani for se krum Mawusi e na make ho asem okay Sa wo no na woni hafo se kuro Mawusi e wo ba okay that's it even for my meeting that maybe from the boy 6 months ago and I got to the first boy that Mawusi if you are three na mama chati ebeka seven from you say this is the kunu and you brother and you go be my son and you are from and I'm here the call me put them to this come call no ka say the ba family and my way when I'm here Akoma One person, only that select down. You come here, Namitia. I'm a second one, Namitia. The two who cry to Ska. The top down cry with the Quantum. The second at the red now. And now, I am the Tadia cry, and I'm so scattered. That's a woman, I da na yin kwano ina kwano oke yemi nyawo na sabi yemi ni ko ye fun mama ni yemi ni awu wa mama ni na yana so na na to akoda bi asema ko asema bi yemi na because elabia ni ko ni amatika ni ebia wo yankan na me wo ahafu ana afọ eyi ti na me wo ebia bota ana bi ti yare ko bia na sa yesi akọni to no ka tempe akọrọ na nyama ile but dabi asema o tempe na enti ni se ko no ni ni pable ya mpono ntabaya ntabyanka ndamke bi ya ni kwa ya ni ni kumwa bese ya na baile na be ka champe asi be ka champe wani mo ba na ntira ni nse akora na bese o ko ti na ba se ba ko ni na ba se o ko ka champe sa na o kan en paso ni pa o kumwa yan ti na ta bi ya ka ni be me ti akora ni kan sa ko ni sa ko ya ni ya ki na ube asi na be se Isale ni no antena kuni wa ko bo na me me wa ko bo mama ni na na mo so amaji amaji ni ya ko bo mama ni to na me mama so e ka che mi ta na da isi ni ya ni si ni na yo na ni ko ma na ko ma na da ada akoro na ni ni nti ida we de ya agreement na senede enye nti no we ni kwa no mo classe iko ko ya we de senede no ni bisa because na mutlen bia isi se we ni nyanwo mo aba na mo mama ni wa to akola ni bi akola ni e ni bi se senede obo bi
na me den den na me sa ya kuma madam me so adebi wa ya ba ni adebi na ya na to ya ma ba adebi abda kwa na fani na je na so de pesa di na ko kwa na sa ni ko ka che ni ko Akoma de ka de ka ni che ko de kwa sabi mo bukan okre ni kana kure de dia acha medano ndi ameka family de mwa umakache mfanye de mwa umakache ntisana achameche madalo mwe acha mwa medase esdo na ababa wei wuni ni nya na mu nhia ye pen na oye wo mpena ana kwan ba so na mofa hia ye na mimi mko na Islam kwa Akoma FM mimi shopping acha mimi shopping me pese me hu se na oye wo mpena woni no etie I'm going to my family brother and church. What the ababa way you catch us say one fan in Puno was it dakuru pewo chemu wenimu akwa sister fie and our friend no share with them na we yan in yadua sabran kwano ye virgin babulu ya one fan bemanda okasa wa brenya e die na we kasa wa brenya me chire yemu ntia be kasa no okasa semwe pa wa brenya me ya si o ni sunu mo mo ka mo ko enyanto e kan se no konti ani konti ancha even se akukura abruwa na akukura na baya na abanke na mutalba no ko ba ko so kasa konti kura amman ta ta semwe o da ta semwe o da be ni also toto antisa antisa as well be so at the same because and I won't say one say the kind of correct enti na ye bi so onu na simo ka ye nie but otua enti say enye sa na wo ye no de ene na kire ye wo se ne pe what ya se na wo mpena woni ne tina babo sum ye na fie se yan sa na monta montete ye Sapa menino me se me na replace ema menino tira kakra na ni kwa bitu na ya mama sam na blede mere na check ni bi enti se no amechi na mi se onum plan ni kan tanken se ni da che ko na ni onum na se onum what young power. As young power, you don't touch them. As the one in our champion, but soon your name is saying. Because there be soon that was swimming, no. Not just and not balcon, and I wanted to die, or you won't put now we're telling you that. Oh, exactly. Because the minute of the 4 times. 4 times. Oh, okay. Now, first day I wanted to die, and we will say, now or your babuno or your virgin like Panu and Yakuyan, so much Jabia for so Cacrasso. Oh, what did you want to get home and the Jiko? Sister, what was it? One when Piasum po, and what the other woman ho, what did one a particular tom, and one when Piasum, and I will bet to Bisana some no just go. Yes. What was the name of that saying? You think about the I am in the mouse. Ah, we are penny more, me boo, Casa Camocra,
Kano kure. What do you matter about? Baako pɛ me no na 3 times krada. Kano kure why? Dan ka sa person me da me di asem tu anim na. Wo suso me mu waka anim no. Enu sa wo me no da kura ma na bru. Wo fra me na wo ne me kwada wo da mo ka chem se na me ma fa be ma da. Wo hu me na fa na ta le ba na ehya me. Na ka se me okra me ba ododo sen. Wo hu me mpraba. Kano kure. Now if you cannot clear, not answering. As though some your fair one na me be so mouse here no. Na wo hu ma bisi kura onyi ni se mouse for ne do so nti wo di we di akoye we. That mouse no madam for be you the bounce here. Aha, if you say o come mouse no me mouse. Me mouse for also na me no so you be here. Also want you me say here. The minute I say, it's in the mountain. And the mountain here, it's a mountain China. In the mountain for all the children in the mountain for the day. That's what matters. As though, Ebra, we share mouse according to one of the ones in a pen or tea as a work and I'm fine to share them or who so more on in a die. But the work and some who send a permanent sending a trempera. What's one in a trempera saying? No, 2 months. That was swimming you know, okay. Now, no, what do you fear say, Sabreno? Now, was so fear you say. Okay, no fun fair. You know, not the baby. Yeah, 19 years. And I won't swear. Around 40. Around 40 years. Okay, now we need it. Now we need it. Sabreno, now we need it. Akoma FM. Okay, Sabreno, I'm not going but some okay, but we die before we train when we really divorce here. But not really coming here. Half. Not really so. Ababa na woni mu dada e wo kro ni mu. Na ne woni wa kono unya no anape. Bakadi. Na ne hoye wa kono unya no a na wo pe. Akoma FM. Yeah. Won ko hunu na busuafo enu ansa wo chi no e de ko hye dem wo woro ne ho na wo fa no obabu no sa na ye fa wo bi ba. Enya ni sa we will question some minutes time. Remember that side to na 40 years say what say what you say. It's over 49 years. As though me say bra wone mawusi ehia ye na wa make bibia kire wo na 8 years ago obeka cho say and now when ne da ye no yin san be mo osese eni akoda no a wode ne bra wo no age a so I mean, America said, "Mr. Ejina, Mr. Ejina, I said, come on, no, Asia, any acquired age, different. And saying because I say, maybe Jinasuma, my mouse, Akran was saying, okay, Akran won 9 years. And I was see a mouse in the dance, Abreno, now 40 years. Me besides say who was say who 49 years me patch so so ya be na dantemo and that's all me say me before we say who shia uni mawusi da e da ye na wo age say who 40 years me besides we current age who 49 years akoda no 9 years difference by na wom Yabari me tacho. Akoma me metan. Akoma Akwani. Odi tama odi emiti Akwani. Odi emiti malichi.
Bisa question kakra. Bisa question bi a wo so be bisa. 19. Yes. You are very nice. You know, issue. Na me a obisa ma do ni mi sia, woni ni ya woni mi sia. What I say, So ma obi dia sam to say na. No so I say 2011. What I say 2011. Me we school. Akoma Woni mi sia 2014. 2012. 14. 12. 2014. Ma we school kra. Me say 2014. Me say 14. 2014. And I'm not sure. Ni mi sia. 2014 I'm not sure. 2014. Ai. 2014. And I say I'm saying. Oko 9 years, 9 years man. 9 years. And the first we take so 2014. Akoma Now, what the 9 years can What calculate here? 14 Who would date? So, mami akwani date of birth. Mausi, mami akwani ni date of birth. Oba time bi awu a, what's so who about date of birth? What go school? Oba ni date of birth you're saying no yan check it. Because 2022 till 2014 free more 8 years. Akwani date of birth you're saying. We have your akwani date of birth. Which one did? FM. Me ana me mami bi as me. Which one did by Adresska. Adresska. Sika ni ehwan din. Mami bi na me wo na me nyim nyina na ohwem na obrebe me ni. Aha na me ne kwa afuom. Ebi enti me wo na me sim de me da akra na betum. Wunyi mami ban na ba ma wunu ni nyinsan ye wo ho. Na because we catch me say sa ba na ho nkyere o. Na wuchi kosua najo na o ma me so boa etina otuni ye ode me ba Na ma me no so pema asem mama. nti me ba bisa ma me na ne din ni o ma me so boa nti na wutumi nya ska hwe ho nti ne wa mo ba ma na mane no ti ma me ban na in middle wo ba boa wo a wo di akra ne kwato no wa bra akra no papa ba ma wo hye wunyi nsan wo ho ya wo no betumi ahwe wo Mama that time na me fa nkoto na nim tia. di nti na fa nkoto na nim because Mama na misro. usro kwan Ono esdon. usro esdo ni sabe o ya de Mama mo ni picture. Mama ni ni agro wa hase yo ote Mama mani abre wa hase mi ni Mama agro so sa mani ablintia. na wani abre na wo se na ye hu esdo picture wa ya dai she Sarah e pacho Mama na misro no because na eso sa o yinti. Mama o bete ne breban se wo yere mama fu ni ben she so wo bete ne breban because wo see a chire na bete se esdo wo yere a chire na wanye mokura da che Na me say suro me papa ene mam. one first mo de mu tia no mo tie ni ya mama first ye bi sa esdo gina so na wo so ye no wo bi ka ye no wo bi ka because ababa wai we betumi awo no na wo bi ba ayi wo wie sukuru wo beto ne so wo no na wo pe wa bra wo yire te ba bi wo ko da wo betumi akwa afa na manaba na wo ne nada gina so tweme na aya semo first o say usro wo papa one can't say usro esdo sa usro papa ena na usro no enti ne wanka one o papa be free enti o ma me de wo ye batan ti ma wo papa epopo na ni gu su nyina no na o ma me ka ba ho enti o papa usro no free mu no na wo aboso me say Oh m papa free na awo. Enya 1.5 sana papa. Asa na papa free mu enti o papa free mu no kwa no edie 1.5 no edie na ni si wo kwan so obeka kire wo maame se maame se die akwa no wanya 1.5 o enti maame nkire ne papa ni watwenya 8 years afa na wo di akwa ne koma ne papa sister ahwehwe so enti no kura bi wo ho no wanka kire ye ne a Mama shi ni ho. shi ni wane say maame Enti na
let me blame the aba e mama dodo osan e na wo ne wo mo dae mama meni share meni obi anda you before woni yes do ba be share even danu a woni yes do share ye no be ma be na no ko na ya sa yes do mama meni obi anda na me ba da mama me fa be ma do e mama no do so e bia na omu no share enti na fa wu hunu mama da bi be ma kura wodi akwa be baba wonyini kakra na hwe de wo se wotimi ehunu mama me bodwo ba ni mama da bi enti chire yen o si yes do ni hu ohu che ni hu aye hu ti na na so so be ko na oh like oh kro obi like obi o kana asam kra de obi sa popo na ni we kra na ye kan de na o wura hwa me po o wura me anisa se se man wura me ade no de no o de asam no kwato ade no wura wan ka timi ni ko tena ka mu an ko se be so mu no wada sister ya nyan ko da ni tu futuro mi mama pa ama ni ko ka se na ko sa na obeda ka kire me se wa se wo di for wo de kwa ntena akora be bu agusu ntimi fa nko be bia mi a me sha na me tell se papa wa hu na wura me no nti de wo se me ye me wo se me ye anu nti na mama me de ba ase nu se me ba se eye hu kura mpo awia so mafum ana ma Akoma FM. Listen, the same between question. I stop this and question no. Now yes when you say Akoma o ka se akolani ya me dan fine the same beside Tama yenyewe dako klaro itibi ebo mamenye ezo mamenye damu misho mutapamba hamunti ni bisho ni kanche bia ubisa ukata mfano obi sa question no na ya no ne je kue ni mu pasem ti na abanyem no obi si wasem munyem nyina no wo hu aden wan kan kire no obo amana me nyim ye wa hu meda kopim se me ye klasa ebe wo hu meda ebe ye chatu mo chambi ta question and the fact in this house when you na no chiro ya semo o se wo chiro o ton ko sia na de na mama bi na show sa ta me no ebe do mama ni se o eje me ni anu that is you and maru akoran yo ba that you papa ha do nti when the fair in papa do ni se o na me no enti from smart emma me ba emma o ka try me emma me ta se me so wana eno de manka eno ntina me fume amedika frɛ na me ka kire o ansa kra na ye ko dumpa ni na me da question me some question we be so question you know the o anka tie na the same decide say kama wewe apara na chino wewe we try to do we anawa be kire kra na mbe hu we try me ba na edika me ba church line me na yi e ti so abadua na me kana me se de an fa ko na wo se de me na isko adenti na an ka sem wan chakra na me fro ka asam ne chiro me se tam na me ba to aduane wo ko se ko nche am to aduane wo tam me se ta me de cho aden wan kan se me se me ba pa ni no da mu na me papa ene ha mi o te de ko mba pa ba si enti no ti sia de na mi kan ta ja pa
I was canning here. Ntina man can warm. Sasa mko nchini basi. Esdo. Mbona sio kitu mnchini basi. Esdo. Peter. Empani first ko. Last question. Say dia pa ni bisa last question. The last question is I know question I but I say 90 to 1 then mama I know every I don't know mama then mama every I know to hear mama here tell you akola ni bi but then know you in the question how you must then know you to hear person that for the other at the moment and to try to run the down say akola ni yeah me that you say question to be the lot of water but you see the money on the pay and to be a money talk for my son you not be a study mama you not be a study no area no to talk for another thing that is so before cry mawusi ba be catch you say akoda no aya wodia no na wote hu akoda no okay na hu akoda no a na wuye show ni bibia nsaw ya wo be akora yi die hu na bibia nka ho okay sasa mbia mu wano nemma nigita man ko la do so e ti na mun a chop what in say akora le top me say omo friend Akoma omo friend omo ya akora me friend say akora na ma ti say me ba ni omo ni sana de me ti let me tell me ko me ke mo ni say ko wa o me ti o ti o me nta but the February will not realize. Take one of them and I'm going to do one the quite that's a kind of as though we saw near Baba White and Puna Abosumi, you know, and a winning the Jaye. I didn't a man winning the Jaye. Number Akoma FM. Why are they? No, who calls for your mamma some way? Oh, Peter. No, Baba. I'm not you said, what for the company? As no what as though wait your boy, 49 years, no, 50 years. No, come to as though, wait a minute, you catch the plane, sir, Fakorano, sir, no question the bar, fine, no problem, but also you say, Obiba, and Obiba, and the country, because how some class Peter, when class said, "Me, I come out," then people did my own to and I'm not be a restaurant. You pop when we who to know so Baba catch you. I am that I am from video before video the friend how my office me when him the video call the other. Baby, some people do video call some but I some here. So we should be church mu so be ya wo fie ko danim wo bi my friend na one can be enfant until your friend no but here dey wo sia eti we nya video pasam and na into me show me pay mo fan je no wo so wo fie wo anim bebrecha ne de eti owu more like say ne papa eti the way wo be sia kasa kire me no kra no e be ma ne yema hyehye no no ko na no do no no pila ni eka akola wo no do akola wo so mu to o FM is do dia na ye and because I was so as do mbacho tie me makase waninda makase waninda na mibusa bakasi wanim ba hat da
ɛne sɛ wɔhene wowɔ ɔhene paa mu na sɛ wokɔkɔ worɔ wo de kyerɛ akɔda ketewa a wɔno wɔnya hunu wo nkwa deɛ onim sɛ ne bɔ wokyɛ sɛ ne size ne wo enti ɛno deɛ ɛba saa woka no waka because wɔhunu deɛ atwia mu ɛsɔ sɛ wo ne ne ɔda enti ɛno kora deɛ ɔno deɛ bɛtiafoɔ na sɛ wɔka sɛ ɛkyerɛ mu no na ɔno no ɔyɛ bi ɛhyɛ nipa na wo koraa woka kyerɛ sɛ wonyim ɛso ahu wɔ da ɔboala wo ɛgya wu me nyɛ wo me me koraa wɔnyɛ koraa site bi na ɛsa bi wɔ hɔnom na ɔbaa hɔnom ɔbaa na metɔn koraa mantɔn ama no na ɛso wonyini na wo yere nti na menim sɛ wo ba ansa na wo ba bɛhyia ma wo simebo a ne ba kwara bi obɛkyi na wo ba pani anya sɛ me da bi sɛ ebe a wo hyia ma wo si no na wo ba pani anya sɛ wo ba pani na wo ba 17. Okay, enti na ba pani ne enti wanya wo ba pani na ne ne koda ye no wo ba pani ne pe 17 as 18 wo ba pani no ne ne pe enti wo yemu bo na ne ne kokoda ye no ye hwe wo experience saa no na wo se wo ne ne cha bosu mimienu no wanyemu a wo ne ne da ye wo ehunu se abaye yi wanyem listen, I'm not going to try to say, my good beach, I said, a chip, a reason, a family, someone yam, and that's a winning giant who I won't say, and Sakaye be one watch as one yam. Biba now who son one yam. Yeah, we about around getting to 1 year. Mate, as though said some na kwaya no, we no. Akwansa bese pani koni na haban. Yata sini benya safuom. Enti de bese ya se ubaba, we de ye kasabra, ubaba. Because enti akwaya wasa ye fasu hunu se akoda no se wo bagi atumu ewo mansa nyina anim sesesei de wo bagi akoda no atumu de abrawo but ye rese achirechire bia no ba ma bi emegyina won kasa akoda no ya ne dia ene dia ni ono obeyide ene ye one ana two woji nwa chinyiye sa akoda no nya ne dia ti yenye anya wo dia ti yenye hwehwemu hunu sa ya wo dia anasa nya wo dia enu ye two eni mienu nyina so ewo sehia ezo enti enne na wotwe ye nyina ye bese ya hia wa ha ye dia akora ne baba ezo enne na wotwe man ti answer ni ye okay enti na wotwe na me ya adumu a ye betena nkwam wungu mingu mabadwafo ye nya nwuyi yenyangu yemu da ye nyina ye besia ene na wotwe na de obia no yaka me so me da se mame eno ma wo first born no edi say we say wo ma say mamba chotre me pa cho enyi yuwani ntoa enyi hwemanim enya fe na be yuwani ato nkyai wo ma say ma 3 e mam yansa pani no ka ho esdo ba ne ka ho okay enti wo yi ba ko no wie ye no obi a wusuro wa wofo ya wanyem ba ko a wantumi ama ne 8 years ya chi na be ka ho asem ba de wo ko fa wo mo no nso ensu we nye so asem second born ne papa ye hwan mi nde papa e ba so papa we ye home me pa cho pega wani hwe me sisi utra se woni omo papa na da so te mada bi woni na jai enti di odi esdo ba na chi wanya fie sen no 5 years and na di odi 5 years na chi so sen Akoma FM 1 year
ɔkɔ 4 years. after no ɔkɔ 4 years. Ti o esdo ban was 9 years. ɛna we 5 years. Nti sɛ sɛ wo esdo ban one pɛ bra bi amobiem. Sister. Mama say them me na me nsi adwuma da so na me nimti bo. Nti afi na me pese me to aso. Ma to me koto aso akrampo. Asem we nti na ma me saba. From the dada me nkoya am da so asin. Nti se be ma be na asa na tie. Mama me ne obi anti. Ojidi. Mama ba chan. Be ma bi ansa. Akoma FM. E say wa wo mi ansa mfie san. Wo mfie san. Mama is 25 years. Oh, me and son. Hey, the Moyamudo, more sister. Will be as though Akodano edi at least a wasn't a bibi bem. A say, who continental and who shall forms no one your maniema. Akodane papa, your baby sir. Papa Ben, I didn't share. No. Papa Ben. Mama, ono ani din am de. Why din na oba fa buku ne bra. Akoma Na ye hwe papa kura. Wo di ne din. Mama na card ye so na me di ne din na e. Na wo tu ne din de okofa ma me bi din. Na be ma wo ne ne wo ye nimu a eni wa. Mama pese. Me ka answer. Ne say. Pese me catch when we are. 8 years achi. Utiri ye se wo koye ne yire no ampe banku dade ne banku tabia fa hwe suntem se wo te Ghana be ma ne te Ghana na 8 years oba ne se ba ne yira ho ba cha je ti ba se ma ne ye ni mo mama Akoma FM. Okay yo twami en ya wada oba fa akra ni du achi fa ne bra yen nya ye ne yes do be se hia wa hase. Entina me do health alert clinic and what dance ya mo na me se Medina on post office o mo be First Atlantic Bank na Kasua Crispo City Junction or Ben Block Factory no friend no e was 0242518893 0242518893 Flora disposable handkerchief no e was so be use be show bottom show wallet mo e show bag me we die kwi akato bi ene wu wansi ya hintim what the paper ya that's be mucho what the paper and fifra that's be mucho and yen ya wo ba who na sha that's be mo na chese bibia etumi aye kama bo modia na ema wonsa enka Flora disposable handkerchief Flora napkin Flora toilet roll na ni na etwetwa ene omo bibia kama person you distributor for 0243 033033 0243033033 Richmond about center kwafon koni akwafo samina no ene ye dia ba ma wonsa enka bi emprempre ya fa samina no dware fibroid no mani sansa sisi ya de ni nyina ebekọ be ma wa ye mrempem akwafo ko no udware ya wo de sasa wo sisi wa po no wa po so uti na pa wa hututuo ni nyina awo wo benya bi wa Angel FM akoma FM ase wo benya bi na ukọ samdo enko samenko about center blessed eba na jeff eba mankase Paulina Esapon and also okono ubenya be fe Richmond Ebo Center was 0249186845 0249186845 obapa kunedo memu hawia Akos meje so papa ma me na boko de nyame adom me hoye ya be Christus ne de mre na sesa mre na sesa ya be ne den eja Young Piwak natural 3P garlic mixture. Medofo mejiri se wompo no emuye. So wo se e bedi bronya. Ese bronya ya start ya yedia. No bronya. Bronyo. Yo enyo yatim. Nyame ama na to yenko. Oh, ya be she bronya space. Ai eno a. Enti medofo edu bronya sei no a. Ye bedi nuane. Ye be renam emo anwa hodo. Medofo eya ma remfi se ye nuane ye di no ebetumi akofa nyarewa bi edi abre yen ene mpo ye dada setinem no enima wodo bi a ye ye no ebetumi ama yade abeto ye mpofiri mu eno nti awie se wo hwe yen ewo onua TV ene Akoma FM so a medofo Akoma mu nsem dwumadie so ebre bia ye wada ye ne wo ehia edi apomde ho enkomo mejiri se wo mpo no emu ye nyame ama afina kwa aprabatu ye ne nko ade megidi se wo ho ye na emom yade de ewo ho wo monka ye yade etumi ba enu ti awiei 3P garlic mixture ena make am for ediamao aya emane nya wo se ye twetwe wasoboa
esan say yade de wo nke bi nhim yetimi kase obi wo hono mu a wo koda no na no ho de pa enso ade chinye wansore obi so hono metimi kase enu ene nan na tia se yo na ne ho de pa ene ne wodaka mu ede ne ko hospital medofo yade monka ye enu ntina da bia no ye bo so ma hu se yade monka ye nti e wo so wo hwe na abo ho ban wonu maduru e beboa wo a emma yade emeka wonto ho na emom ebetu yade ase abra wo ahoden no se wo tena se ma yade be ye onofo na edo to ho a eno ne ko no edin enu nti hyase no maduro ne ebre hu se nima bia hyase da adi woni padua no na entuase entem ansana abeka wo ato ho eduro ba ko so beboa enimre mu ayewei enam yenuane a yedi ene se de ye dada system nima ekono eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture eduro no etwa no eye yellow any green ene ya draw garlic kokko ede ato ho se obi box no so na se wo ye aduro no a eye etoa ehwe ho a ebo entihye no nso afa medofo ye ka won so se 3p garlic mixture eye aduro a ye fancy jaso eye purely organic garlic na ewom no eboawo emade bia mogade afusane yie ewoni paduanum ene nkomo ye ne wo bo eye blood circulation emoja se bedia fusane yie ewoni paduanum se moja ntimi eni afusane yie ewoni paduamu a ede nyare wo bebre ene brew ebetumi abrew moja broso ebetumi abrew akoma yade ebetumi abrew stroke ebetumi ama esikire yade chese emoja no eno na yese car engine a petrol egum akoma ne engine no ena petrol na we ni paduamu eni moja enu ti se wotie ya wie ewo Akoma FM na wonue TV a 3p garlic mixture no se wo ye nipa a wodidi na wonum nsuo nko ade a ewo so nya bisi wo fie e so nya bisi wo bag mu na ade ba adwuma ka wie wadidi ya wie na ka wabobi de entini se obi a yebetumi akasa ni moja eni afusane yie ewo nipaduam no obi a onidi yie obi asabi wonum nsa bebrebe we ne ka obi se yese na dwuma yense wadwuma too much of everything no yese bad and wonum nsa bebrebe a me pa chote so obi wo ye kase mroso na nso didi bebre afa obi a otena se fa ko a se ye de ne won so de ye obi won so a na koma no ubetumi nya koma ya de ebre moja eni afusane ye woni paduanum enti medofo 3p garlic mixture eyedra garlic na ewo no onumu a ebiebie ntininum enti da bia emoja no ebeba de ma yeso obi kwadware wadwahwe ewadwaye no yeso wanya low pressure emoja ya o emoja na eni afusane yi a ebetuma akoba se wuntini no saade bia kohyehyem enam bebrebe nchichie wa bebrebe no ama saade akohyehyɛ wuntinum enti moja na akoma na pompe no eba entumi nsane na asa akobak ebebo afo wani so enu na etuma wuti ye wo yasa obanu aduro sa enyaida etuma wonsa na onana ayetititi obesime mpaboa wura minhu eye stroke ena ebo onka ye no wodi agie number no fe yesisi a na ye no emmon komo number 3p garlic mixture piwak natural ye de ye adwuma no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Fred Dr. Sisi abre eguso aye kase ye na ye no mon komo edro no wo kumase ha wo benya bi ewo Kolinak Heba Danny Heba ena Chris K Hofo enko Albert Sam Takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gabson Pharmacy Wafo monko mumuni Away Enterprise Little George ewo Tema Community 5 ena woko enkran okanshin so a Kingswalk eni Kof Sam ewo ho Ekus Pharmacy ewo Ashama wo de okwa wo se wo pe 3p garlic mixture ye hwe se amafo dance die kakra woni ye eka ho asem ye betumi ahwe na yabo amwanya bi etie number na ye de eto ho no no fe ye sia number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Adansidi amafo di efa 3p garlic mixture ho no anu odin medofo se ona hu se wota brentem abra wonye hwe eho na wonsa na wonan na eyetititi eho na wonsa ma nwunwunwu obi chia wo se
ada won semu anwunu pause me de sa na metie wonam anwunu pause me de sa na metie mpacho nipa dasani ye ntisa dabi onsam nya eni pe wo sa wo ye hye wo ye nwunu pe wo ba bewu no kwasam stroke de ne ho bajim enti be dofo se onsam ta ye nwunu a enkasa ye normal wonam ta ye nwunu a enkasa ye normal wan hwa stroke ebechew ebe ka wodon sa so ade mu a na efemfem wo enti wontumi nso ade mu this will be their treated and no dia hye wanum enu ntime dofo 3p garlic mixture ene ye kan for the amount sese saade no esi e woni padua mu a enu chese emoja eni afusane ye obu an na koma e boni kim osemedam ntumi na makoma ne bomi kinkim na tweme asa de mebo eye meja no medofo ohia 3p garlic mixture ebe wo hura koma no ho ebe wo huru ne padua num emoja bodi afusane amada bia no obo se wo fit onye no fonofon yenti amanfo dance de kakra bi efema na kwa me taxi driver Bidya 3p garlic mixture no aboa me pa e dia ma number ko pe maza na ma kuma te temi ho be ne mentefi nti ma me ntobi so do ne dia ya kan fa na sai na ma kuma hihye me pa me tobi no me I know about the come up. I don't matter. I don't powerful. I am powerful. The shit in India dances at the modern and one the pressure also on no come. I'm a bread. See, I told me, man, me guys. I don't hear. Me the body but must be you. Messing a mixture of new 3p garlic here coming and nothing. Who could to Jenny Wapaso now? Sorry, who complaining? So one 3p a big Jenny say 3p garlic mixture. We will do a memo from a physical shops and herbal shops in them. And you're not 3p garlic mixture me do for and no command ye die adanse di amanfo di no ano odin se ye kasa ye bo amanfo adanse di a ene ye nsore entu di age number no ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 fancy see ani ene wo emon enfa 3p garlic mixture no that's an you know beseshia nyame ensha papa menua ba ko na du se wodi ya pure natural health akache na fei M3P garlic mixture na wi yanya bi anom na ya kama kwabra nyame che sika story kwabra me mo akwaba hey obiwa ai na apom to say nyame ro me ma she wo free ni na ba he me free a frose asokada dem okay awia wasam ne sentie fuoti o pacho we dey me da wase asem nya so ba bi na de baba ha ana ba you ana ba ye pinso ana ni asomasi babla ja be chede ni o ya so no be hu papa bi case ni be hu papa ehu amasa ba di say hwe me ka to be opposite case bi ya fan case ye di ani ya muna ye di wi ani asre ma kuma yanchia ye tiefo ni ahwefo nyina na yenkai omu se efri Dawu Scientific Herbal Hospital ai wo seshi asanwe so na sede de bia ye no ya wada bia ye hia ewe kasa fidie so na ye hia sen ya na te se bedim komo Ediafa seshini na dono enkomo Dawood 360 capsules Dawood ointment and afi Dawood Herbal mixture Marco Dawood Herbal mixture eno Ghana bebia na ebone manane se seshini no edrono papa de ko ba nyina ne se ye ka Dawood Scientific Herbal Hospital I was seshi asanyo so a obi koso kokopɛ Dawood Herbal mixture ta okwa wontimi mbodi no seshini na dono ebi na mako de omni se ya ye hwehwemu ahu se sese no enu ahodo bebre wodwa man so a eno ane de eko de atia malaria no mako onum bi a etese de afei ana wato boba de abo osono ata so afei ko ana yade na yede
ayekese enti say no yankase atoebo ase ahyeda ye nhwemu akwakope aduru a eno anabeko ede atia achidi eno anabeko de atia malaria eno anabeko ede atia eye fever na etetew hawo no na ama ase nyina atu ede ama eno nti yeko sehwikwaye brentuo mu ani yakwakope nkohini yakwakope enubina yakwakope yakwakope enhoma ani yakaka abomu ede niam bi afra ani ede aye Dawood Heba Mesa aye sehwini no adu no obi a malaria hawo obi a atidi etetewo obi a entontom akawo obi a wakwakoye test ni akase malaria emwo woni bi ewo ni paduari mu no bomoden na eped Dawood Heba Mesa sehwini no adu no drugstore bi ebewo pharmacy bi ebewo baby etu aduro bi a uduru hono ma also peseshini no aduro no anasa Dawood Heba Mesa onsaka bi ebetumi aboawo amampacho malaria na atena wo so obi wo hono ma nanum ato wontimi ne di obi wo hono ma da bia na ne yam eye ne ya obi wo hono ma ne bo na funu no mepacho malaria ho sunsuanso no symptoms ni bi na eba no bomoden ne bo ho ban obo ho ban no no aka so be pe Dawood Heba Mesa seshini no adu no Dawood Heba Mesa be say na malaria do no de edoso na enso na kwakoye se onum bi a etise de ode boba abo strata so enkuno enya no hwe ontimpo se bibia ye de aka no nyemum aduru a etumi ekum malaria moa entontom na wo mu edi etidi ya de eba no eno ana Dawood Heba Mesa edi abadwamai so for 0244 886437 0244 886437 0244 886437 0244 886437 0244 886437 drugstore bi ebeo Heba center bi ebeo baby atu aduro bia no bomode ema won sentumi kabi na obeye hira ma won so waba bedi eho adanse abusia ka ne sa wie no yentimi mmetna onua tv ha yentimi mmetna Akoma FM ha abra yenka Dawood ointment anafe Dawood 360 capsules ho asem adro we de se de sitie no yenkwa agina ana yebua baabi abefa bia no eno ana obia eto baabi abefa bia no eno na obia de sasa ni padua no ema no hoto no enti usisi ene ye oya usisi no ebi atena wo so ache edi mfie mienu edi mfie miensa obi de ne mfie nsie mfie du me pacho Dawood Scientific Heba Hospital de usisi ye oya ye yemfa ho ne ebre kra atena wo so ache what the an say ubenye jidi anamo ubetu jidi anamo no akwakope Dawood ointment anafe Dawood 360 capsules na odi asasa ni padua no nemo mpacho tie na hye nso se mpacho Dawood ointment no eno ayesrade eye enku ane ye de sasa ni padua no ana Dawood 360 capsules no patcho no eye topaye enano maami bi frɛ oso okọ Heba center bi se okọ no akwakoto aduru oduru honom oso oto Dawood 360 capsules enipa nso bi ni honom nemom obi honom a ene Dawood 360 capsules de no ese pepepe onkonko yi mana no asa akwakoyi Mesa ene de amano akwakoyi Mesa ensu ana wayi de amano enye bia Misraw se woko ne se wo so pe Dawood 360 capsules eye paye nti ma akoko ne bi ni honom a patcho sign ye ni nsia na emu bia ho ebi mpa nipa no se ne no ni bia ade chimpa ebi obenya bi nemum emni yade na chi e ma ne na da wo se ye waduro bi hormet sasa pepepe because mako ebeye den so obi betima frɛ ye number 0244 886437 no be ka kire se ye yusu Dawood ointment ye yusu Dawood 360 capsules ye anadwuma yenti bi da yenti bi da enya ya dra enti mesraw se obi be frɛ ka sasem na na bi okọ ye ni nipa no wani Dawood ointment wani Dawood 360 capsules na de ma no mesraw muntie sasem na mun hye so because
report na eba no ya de you need that with 360 capsules ne mesha ne biasa o bi nyoba bia eye to paye ye mene na mpacho srade no so ye wu ya de sra ni padua no tu sisi no de atra wo so ache wo dompem emu hyehyew wuntimi ntrase wuntimi nyina ho nche wuntimi nya adwumaden ni nyina no bomode ne Dawood ointment Dawood 3 stay capsules na erusu ne beboa ama ho atumi ato ena no ye ma me bi frɛ also Dr. Dawood nyankopɔ enhyao na won to nkwama mu na won ma wa hoɔde ade biara no obetumi abɔ ade awura kwa ye brantuo no mu ye busa ansa de a ɔse sisi atra no so ekɔ bese mfie edumiensa 13 years aduro be no nwusu ye enku be no nwusu ye ɔse oti radio hudin na de bia ye ba ade ba kwa no hwɛ ne sɛ kwanya maako ɛfa so ɛka Dawood ointment ɛka Dawood 3 stay cap no ɔse dabi ma me we no kwafo eti sɛ de osi di adanse ɛfa ointment na ne 3 stay caps no de mɛkɔ akɔtra bi ahwɛ ampaniampa ne nuane ampa maako 13 years a hwɛ sika wasɛ no hwɛ niema a wasɛ no eniema ate sɛ afa na ni so no oyusu bosome pɛ ene nani sisi na akoa ɔse de ha no sɛ ni fie ɛwɔ fie ekron fifiri na maako so obi ba ana obi bɛta de wɔ ni fie a yɛse kɔmaame na ni sisi akyea no ho ni di antipokuya ya kata so ɛna maame na ni sisi akyea no saa ne de frɛ na nsa na yɛtimi akɔtɔ saa de no mabo ɔse onya Dawood ointment onya Dawood 3 stay capsules no ɛna ni sisi no ɔse wo twama asa ɔnoa asa nyɛ ɔnoa asa ɔnoa asa nyɛ ɔnoa ɛne maame na first na ni sisi akyea no eti maako adanse no dɔso yes yaso ɛkɛse a yebie no so bibia da pemu obisu e catch for say enje eba enti frɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 mako ye no eye miensa first be eba na ese eye mienu na emom na nhwehwemu ayeye e dia padru a ebeba tia malaria nti ana e de Dawood heba mesha no eteye se no ya hyem kana ya wie e dia ba abonten ba bia wonam bia wonim obi a ose malaria ata no so acha etete no wontimi nkwa adwuma awiaba na wode no awiaba no na wode no malaria ho sunsu aso no kwasem ba hwe be kan wato dem mesrew Dawood heba mesha ni bi now the trash that the look back born no say we are boy we see award do there odo ya bibia na odo ya Dawood heba mesha eno ano no well remes mark 0244 88 64 37 marko ene me no ntwe ne bebre sanse yesi sa aboa no wa hawa onse ne bon dabi timi du besi ya me da se du besi ya ene so de ho efe na so di ka o di sorry ayi why never case number sa ko wa kwa abaji we ni so ayi Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no ene wa so eguso awutie no ma yentwa ye ho tia wamra ye ba the second story beto aso achomu free afu nkasem no free ba ye awia isara woni yetie wo bacho mama mi sister won kasem ana me call mi sister won kasem na me kwa akosra no nti me call no ana owura bi e friend is do ototo go do close ana ofre me na odi ni call ni dem ana oni me die Akoma FM nti mama mu say menyim na chese na menyam mense so fa nti mu say menyim na manya 7 months na me father so yare nti afi mambo obi a wo bisa na menka afi so na msuo papa no nti manka saa na mama mdisha mwa na mbre ana mwa akra ana akra nya
8 months 8 years 8 years no ena me a be da hono ma na asa be pan jeja na ni susa Baba esdo no han Akoma FM kasim na o jeja me so anaju e o da yim nti wa na me si ade we de e wo se me yere be de koto esdo no nti esdo no jina wo so no sa ne koto ni e wa hene ma kan tro na won kasim nti ma kan tro na asa me no one me da ni sa abon ma kan nti wana bata na ni fu nti mi pesa me bona mane no ena madam fu won kasim wona mi bisa ne se sra na me papa esdo number nti onya de onji mane ana onu no kwaji na dan fu Akoma FM nti na me friend na me ne kasama ti me friend am ka kire ni se dana onu me da na baba me sorry se man kan kire na ada afesu na me suru nti no me pese ni yisia na e kasa ema me ka da kwa pese ni yisia e kire no ema mama onu ni yisia e to ni yisia na na yedidi akra no koma na ka kire ni se sa dia me fa akra no ba kire no na msu nti dana su ya me da akra no ba na me frɛ no me nko mama ma anko ana me di minister kunu ana na danfo ba ko e ka no nti oba na ma ye tena asema oba ka no si yɛn fa akra no ma kyerɛ no ana me di akra no ba nti oba akra da wan ka hwi no si ɛne esisi aware nti kyerɛ okobo no yira mane obo no yira mane na ɔte ase a oba ba gye akra na ko na ntiu na panfoni na si yo mo share date na okoe mama okoe na obaya o se na iri se ma onje akra no nti onje akra no because of so onje akra no kwa efie wa na ode akra no bede ebe ko nti onje akra no nti wona e ma na mi sukura na mi su nti Akoma FM yes ano sian why mistake na e ka wo se esu baby odi be ko bia udi fronti no udi ko baby a yanka bi ma nti mi sister kun ka ya ni se una we be ma wa wari oba no ana akura no so ojiri se oni na e bibi da na baba na wanka dia ene hwe oba osumase ana osi ene sadia yemfa nkotu na na bi ani ana na efe na na safu obo fa nkotu na ni na omo ne na yiri ni mekasa ana mo tena asem dia asem koto na nanani omudu ara na ka so Akoma FM minnim no esdo minnim no nti mu da mu ko asem we nya asem na ne be ka sa mo abehwe ne ba ana omo ko na mu ba na be ka chiwa nsa nti awa na mabuso omo na mu so ko na na no omo ko na na ne se ofre na onfa ebi wo so be fa na na odada omo odi ene ochina saa na msi asem we dia kwanye eya ko boni nti o samsu bele betu won na ma ko mu ame na oji enti abia ma ni misa se esdo no Akoma FM usi anwen vacho nkasim ekwan ba so chese ekwan amfa so disi ano mama na mi sister hono bebi ane dan wono na mi sister dan so woni dan na chi enti bi choma ko mi sister hono ana o friend nti o friend me say na me ndwi boni bia nti odi ni da mu hono no ehwa na papa eso mu no so mu ana msimira men no ya da so mu esdo bacha maba esdo maba momunya no kwata ye maba esdo bacha nti Akoma FM utwem wa ewo ni fitire bacha ya wo sister tie no bacha esdo ti fie na chi enti utwem aba fie mi ko mi sister kwanda onu ni fie ni minister su fie ni wachi nti kwanda omo entamo ho na hunu ne sa nti utwem ni si den na esdo ti mi ba ye besom na eye wadan fo no no na madam fo no na 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 speaker kra me fie say enya ba 2014 ya woni 2014 mo na mi me just say be na hunu na esdo no wo be wo be fie say Akoma FM mama fie ndie
na sese ye hwe sese so be be say say that obenya baby 50 go hima konya no obenya baby 50 na asem no so how many years ni in fact I'm about 9 years okay be 9 years 9 years enti yewe utwam ukofie eno an say edo wase wo pe mama dabi enti kwamba so fa so yire wo de ne kwhye ne dem nkomi ya mpokya a friend Akoma mama na minji boni bia nti o friend no ne dan veranda wa ni nsi ansa na o run dan inside and o ra ono no simimbra and am call nti mi ra mu na o locking gate ni and obi e dan ba ko no simimbra and am call nti mama me call na aso odune ti se na me ti se nti ahyase me ba cha ko ra ne dem na no akon hoda ba cho da mutie no yakọ ko ni fie da ra ne dem sada na abo se ene di nkomo se bia nyame eya atobu a na chese na ezdo aba na woni ebehunu eniema maba no run gbadema eba senti de gbadema garlic mixture ba garlic de prekasa na lime natural herbs and ya dia stroke o cholesterol no sadian doso ofuna yese kapua chese wo bomodi anase wonomu a tu se ni na atwetwe kama stroke no ebeko anampokra se won pese beba no big man capsules gbadema co capsules no be mesisi yade afewa yemre ewo mpemodie no gbadema co capsules no ebia oyem na atim anakoko na hawo gbadema ladies capsules ema mesremomodie no ehuru akosu akumanu na ma wa tight dry na ehwa chi godesh powder no de asthma edro so we pebie to afre 0248 28 87 and kind okanshi dragling international ball center Accra Shaman Ecos Pharmacy ne Redoma Pharmacy Carnation Kaswa Tribe of Judah we be yapi e top choco chocolate spread mama top choco de bia me ka me so nya pan o de pede ehye na papa mu o just say onya bona ehye baba bona babem na fa fam bo sa nane kama o so eso wa no a say the top choco tie no kra na papa no a ehye pan no ne nya hye kra na wo de fam wa fa fam no a so say ehye no so man different flavor come on ya ni ajije ho se boy top choco 3-in-1 chocolate drink do here is come do here so to nya chocolate na no nya chocolate drink na chese wo dia bosso na abo no so we do atua obefe 0243 033 okofmasi kemka shobiemu a ubenya bi ekua Fates bamboo toilet roll die unya moton saa no na ye kama saa no na de twuto no a ewurade Yesu ekuro bi ama ho na dendenden ne die abra Fates ewurade tunu wotere na ma wo de uturu no utu se yes hoye wo yankasa toilet roll no nye ade nya am yenka enye me patcho Fates aba eye moto mre na se menya me menses na se me ha me ho me to pa bibia na me bo kro de dodo wona me bubo bi kama entete enka ho enya bibia moto na me form ade na me bubo she ho ewe emamu ka mo ho koto Fates na esa ye dwadie mo gigibi fagina kwan ho na mfanyina kwan no ho bo modia so wo kumase na pebia tu afre 0550 000 990 0550 enkran ya fe 030 222 4843 na emawasa enkabi na wawunim say Alaska Star Enterprise there your number one original wallpapers na efe na enfedi onu ne de original naba bebia kwakoto bia eye fake ne buo ne so eye moto eda form te sabre wanante ne buo ne de enti wodi ekoho mu amutu akoton mu na mesira mu nko bocho mu nko je na mu fa nko akure
kura no wo si business ni ho mrantie business ni ho say ko Alaska ho beji wallpaper na ne bo no so da from and installers no so obi se bayi na adwuma ma na kwa Alaska na so ekwoje de okumasi adum Mrs. Anoche Plaza Obe Prudential Plaza ukwa eta wo police achakana pa ya 055 411 4878 Carisic Ventures yen ye de Zahara Mission ni chi capsules no ewie ye de abedwaso bema anaso oba enemu san ya de nei wakwakwate e de afaro ho timi sampa ene emergency page mpataku bema ononom Zahara Mission ni chi capsules oba wanonom Zahara Mission ni chi capsules enemu san ya de nyina ebekọ prekopa ama woso wajo bema ana wo ba e de aboso Zahara man capsules de bema wodo benada bo adabridwo de simu anakoa emani pediemu azen wodi ye Zahara man capsules ena hindi e ba Mission so malaria, typhoid, diabetes, balance blood pressure ne preferably. Me pa cho bomodi ama wonsa enkabe. Ewo kai shi draggling here ba pharmacy shop biamo. Zahara Mission ni chi. Zahara man capsules. Ena hindi e ba Mission na. 0246 0246 34 83 34 Grow fine ye moja drop papa. Grow fine 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 moja drop ye de ye ni akase ye ko kwa ye na eguso anaji award en ye wonuma ubeda ubedidi ye be ma wo adwuma kakra bi yesi anu wa bre en ye wono no motimi sampa be menya nwadi mu a de kwaye adwuma discover fie de aduane si table so ye adwuma wo mpa so e ma e won so etumi eye nika oba wo fichi kromu akwaye buachi bidin wo de eye grow fine ba tonic bomode a na wo so enunum bi awompo ho ye de ma wo wonum grow fine ye timi sisa shabre timi sisa dabre na fe asisa wadi die esisa wadi Nancy Manunum be argument so go fine. This year back while na cash time runs not time was Freddy Mercer by happy done pure leaf chemical any a shop move grow fine and me pacho so when you're ready on unwanted pregnancy. And your friend 0244 0244 number one sanka grow fine moja drono ebina bibia entumi anya kama eye Grace Gift Tobacco Laboratory Services ye mami Grace Bodu na drono na ye resabia na ye kafodi amawe prostate cancer, prostate enlargement, awon awope, fibroid, stroke, diabetes, hypertension, hepatitis A, B, C, and D, typhoid fever, malaria, ulcer, ehne na ade yade ne kro enfan ko ba bia wo mami Grace Bodu na efre we woso brad no beto nchi yade na kwa ju sika e kwa so atua ne ka eno ano no wo Kumasi Oshun School Junction Oshun Amafo Barakasi Road Enkanyi Wachimota Petroleum Bungalow on the Family Life International School Chanimo for 0543 32 na Emma Wonsa Enkabe ye mame Madam Mercy upon atechem dunko anofen ene wo won wo de adesrede to omafo nyidanim Senekia tracker registration number AS 9231-14 Ayura wode maye rebi a friend Stephen Wusu someone fa enkwankwa ye adwuma me bosumi no mo e wo kentampone techiman Stephen Wusu ji ka yi me bosumi no de koye ene ye mame bete papa nka na ne kanka ene ni waye ne fabu odaye mesewa da papa ye yi mame sulia baby a wo hunu ayasa tracker registration number AS 9231-14 ya eda ye screen no eso no bomode na yi asotre se mahunu saka bisi ya ba bosumini anasa na watwumi anum ni obi ema ho eno ana report ho asema police faso ye bia da benwo ka no ne koda eye army green registration number ye AS 9231-14 modrobe ni Stephen Owusu na busuafo obi atemenka no enim no nyina sotre se ma me Mercy epeneka bomode ya na frem ma Mercy se wonu ka yi anaso odrobe ni Stephen Owusu ewo ba bia 0544 822 867 0544
822-867 na ebeje achede bia wankasa wani ebeje ho Pastor Julius Akwaba I'm just so na eku Akwaba Evangelist Akwaba na meka wo se Akoma mo nsam dwumadie wo hwe bi ewo Onia TV Rabbi 1 TV na Osei Chrome TV Facebook live YouTube live TikTok also wo hwe bi ho live Pastor Julius yemi kan na your sister happy birthday sister birthday to you happy birthday to you happy birthday to sister Hetty happy birthday to you Hetty may God bless you now Hetty may God bless you now Hetty may God bless you now may God bless you now sister Hetty New York. Sister Hetty Akoma achede last year this year sister Hetty osemonye na ode aba sister Hetty adie wa hwere wa Akoma achede Akoma mu nsem team nyina ho no e wade nhia o chedo sister Hetty die adwuma ebi ho wode na adwen aba Maa Akos adwen kamu ye ne kese is that nyame nhia o ma wa wode nhia na o ma de wuyi bia nso enye nkoso Yesu Akoma chedi ma ye so aye say adofo de bia me kan ya to ye ni amoa ne ni to mani mo didi a ebi ka na mo so wa do ya Akoma de bia me kan ado ne ye den sabi nipa no o sika dan ma no ni Akoma ye de ya do ya o ye ne den onye na so o mo ado ya Akoma no ma se oni bi kura o bono ho mo de se bia wa de ye na de aboanti na se ye hwefo ye tiefo all over the world bia mo wo modern na fa wo de bra enche na ye ne amobrofo na adidam sabi ona enye eni adwuma ye de ne maame ne papa Akoma efe ye kunafo ne wu bia se ye ntoma emo anwa sardine anode chese ade bia ye de yado ya efe empaboa duku ntoma ne nyina wo de aye ni se emre na so awie asu emre no enya asu awie na watwu we twamu enya asu awie next week ye bronya enunti na ye guso ba na ma eja epaye man na taxi driver bi won kuransa taxi driver yaw chese efe kurapa onwa to the kasim pam yaw kurana chede kama yaw radisha kuransa taxi driver se jira wonyina o tie ye so no ya tu no eti taxi driver yaw onyame nshira wo wutie yen ubetumi atwam ye wo Kumasi askwa Masimo enedi enhwani mu yegusua ne yekoto asremo yesi yekura yensama chechede ne kora muni wa ye ni ho enu nti sabre mu an ye besudi agumso ye kakra wa eduru hene ye de kakra beba agese wodi e besoso na ye muwa na tumi amme wonom se enanu omo ba yese wose ye musina mo sa wo mo no wo yese ya na chese eni ji aba nika dia na efese we wadini hwi no esa dia him dia na efese ye dia ne ebeye dia ma obi asre obi enya ni daso da bia meka ho mesi wunya obi aka abeboa no na esu besi den we fiefie mu ma akwa obi a but edru bibi say na wo so do kakra wa ebeka ho a eye kese ema obi tumi nya bi edi no wa me mu amotonton spaghetti mu amotonton indomie si yetumi ye indomie jollof kama etwitwa carrot ene ho ne ma ne dia fra ya ye indomie jollof
ha me ye bia bremo what me ye kama baba da jollof ba me don't want so shembo na ya baba asemu di ya wotu se just eye krama ha ntino wo de ba ye be ye ne sa omo wa se ya tete agu park mu obi a edi ansa na ya kan ntoma ya che se efe enti entrance fansa show dem refem wunya ka be ye de ye ho so wa brochire so wo Ghana Eastern region Western region baby a wo bia wo betumi e de wo di aba and Pastor Julius Akano sika emo anwa jene entos carrot bayire banche body eduku whatever baby so we chiri na wo hwe na say bia untumi enfama ti say de ye ma me say wa bonsu afra ye say ye magi na ye sister ba kon so eno onimi di nkomo e wa brochire wo se odi bia jane sister ye nkoche ye betu kan ya Kenya se bo sorry Kenya se bo sorry na wo ka ho aso ya ponya ai sister ya ponya ya ba na ya ba beje ya ba fa ba ko fonsa ensu nyame ni kata nti yes no cities no and no man this marko u bona say me tin say u bo free 50 cities ye ye what 20 na me say pa 5 cities le show bottom kra fabra 5 cities ni 10 cities ma wo so de ba ya beje wanga na me nu e ye 2 cities ye san ye de koye ti kakra bi e wo bottom bia ni nyina no se enipa bi nso ebetumi asre eye bronya edei na fabra wo akiri ye mefa wo de pomode na fabra the frɛ yen 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 0245 30 1462 baby awo bia baby tokro twono ne manchwo mu baby awo bia onua wa ne ye hwe woni mu aka na wo twepe wo ye ye se ya hwefo ni etiefo mu baby ye biso afra mu bia ya omoje yeso original Nigeria no nyina aka omoje yeso ka okay do okay so wo wo to pa no sa da no wo de hadia mabaya ye chama ye nuanum ya imagine papa bia from pastries cake and meat pie chips donut yeah wo de chips sa da no chips yam chips chips ade bia ni jieba officer say ya bia na auto dan de ma bia me pack bia na ya beje wo de wan kasa kra no wo se wo de wonu anse wo ne ye kasa na waka che say eda no manu amu ache menu amu e de agubo mu e de aba wo de gu ko me ya tina ho bakuni bia abeti ya chama womo ya chama womo bonche ya che office obetu bia wo de woni yenkasa ma ko bobo number no we 0599 814 926 0599 814 926 into wo de frɛ ye ni opesa wo de boa ye bia wo de frɛ na ni yenka ho asɛm na fa beboa ye ni abre because aka we na what you make mu a next week yenya sinetsa say ye kwa ye titi abeti no na ne cha eno no enti ye ma ye honye ha na momoa ye na minim say ya hwefo ne ye tiefo papa bi ya mo all over the world mumu ye ni mu asebe bi arada nyame enhyamo se mebabo aye am ye ni so abia Pastor Julius ma berasi ya che tiefo ina ye wuroi oba nanke transi ankama kampe no question oba ne transi ankampe ma hwe de bia na me ka se so tie ankomo ye dina aha nyina fa omye no ho se obi o ya sports girl na onam ne baby na wakɔkye na kɔhɛ dem na dan na wamiamia na ne na akɔda owie kura na ye frɛ wo se
just all the hey man at throne and a virgin as a petri and crowd who so on your virgin a quantum the hoda virgin and a call yeno wanyense on cry unim se wanyense Akoma FM tia na so we as 7 months there abako now one na hia kwamu kura ma wa maneska so mfa nkoma the bay sana play oba wan kan kire now after 8 years afin wa ba bo wa mane say sa de moye no eba pie free mobile ma so friend say wonya dia obebu say na gay say bi wajimi ana na one be ma wa mona mane say one na anyem kra wa wonso what me hia no wo ni mu wa ma osika sa je wanti manka ene na no kra one me da kra wo ba chese sabi anyense ba chese sabi akolai na dwene no Akoma FM na ma de ade dia me kan say se wonya ene oba kokoda ma me fim ba bebre o tie se o sigina fon so o kasa o tim say asema hanan kasa otimi ka o say akola we pa o tim say ade na hamu na we num bi ene problems as hanu ma bi ate say ade ba dialam kasa say me pa me na wa ka issues bi say nke ba so ano wonya jitu pa say me ye dia ka so ano ntema ka asomdwe emra ntimi mpese meka se man no because sabi yo ye be ma ye dia wa be ma de wa kono ba otum de ye bibia ntimi mpese me condemn because we can ka na wo yere mo ntema te ono ba bi wo so ba bi ntie bia na sabre no pressure bi na ba wo so na de ye but ma now no atona be wi ase solution na ye pe so obeji atum say yo bo so be unin tum say yo ba akona nya ba wi ase wi e de na ye ama akona so nya dache papa so fi say won ti bibia se na fi say bibia kire wadwen the best is say obey DNA na why you free but say obey agiu say mene na nyin say no ene wa amfa akona mre me kura me ni hia ye wan kan kire me ade na mfie nwotwe afi no de ba sa excuses ni na no it doesn't because onya na da ene meme wi aso doso ene won wa ba odi nti mesere omomode no de omra Akoma FM na yenka na asomdwe emra ma nkola no okay o de time nti ma me ma okay mensu fruit juice and American for Ediamo Quia mensu fruit juice mensu fruit juice mesramo mensu kai misu fruit juice hello yes party I say outdooring say yes ye cho ho ba bia che entika ho mensu it's mama na mausaka mensu fruit juice ne be kala nim sugar nim natural organic fruit juice ankasa and what Black Eagle energy drink ayana nipa bre enti e ba no passe ya Black Eagle energy drink ni abubo bi passe ya na anwade no abamroso wodi ye adwuma kra wonte bre enu ntima nsa enkabi infant prodigy ventures na de ba ye for one e was 0208 44 45 0208 Marco yenya be ya obetina he oya kwala bone pa wanyade ade a wode aye papa no wanyade menka se wayade wanyade ba akokra se wo ba banyemu na wode betina ne baabia na wo ba 80 years na wote ho na wa ba be ka kira wo se untu kwan wonkwa abrochire kwa wo abusu ya wo fie na wante ho hwe na da krope wote ho na wa ba se akra nya 8 years eya wo ba ha Asia some wadi no what you say enye fe emani bi yes hard woman na enye me pa mo cho e ma mo yes hard no woni nipa no akoda wanye wo papa ha wo fie me pa cho e ma de abatan kese e oba bia kata ne ba so se de tie bia
wontumi mmaa wɔ ha mu nkɔyi wo ba ntonto ne fam sɛ tim sɛ wo ba watete na 17 years ana 19 years na wakɔfa nyinsɛn aba wo papa nyɛ papafoɔ no deɛ obiara nim sɛ papafoɔ ntumi enkuta saa pressure no sɛ ne ba 18 years baabi ɔpɛ sɛ ɔde woduru no wɔamiri saa no wakɔnyam yɛnka nkyerɛ wɔ mo na mmom maame no deɛ wo maame baby wo papa tia nyina ma yebusa wo no ma ampo me ne papa ase mesi ene daaye wo ntumi anwo papa wo maame da wo papa be wo papa be wo 1 year wo so no na wu someone wo papa be wo papa wu na oba no 1.5 year e die ne sim kwan biem omo bibu se wo oba tan bia eyem be hyehyem why na ne anyem ye why na ne wo ye obibu se wo sa wo nka eya aboa na ne kwadaye e die branko na apesa wo to o maame so no eti nkoma bole sem na wo ye no e ma bia mu nsima no mesra mo wonyem a mabema ne nhunu anka we problem bia ni ho bi okra wo close friend bia wo tumi ka kire no na so yes aba enya papa eti se wo baba we se nyame fa sama se wo ya wo firi mu a anka kwa no wo yɛ ne dan anka kwa no why na ɛhwɛ no one disclose so wo ankyerɛ obi antinka why na ɔpapa ɔnkɔ ne ho na nka ɔnkɔ ne ho wo di akora na boro ɛde na wo di aya akora yi wanya adeɛ ɔbɛ wanya adeɛ ba akokora gay wanya adeɛ ba akokora ɛntwa yiye enti mesira papa no sɛ ni nyinaa mu no na papa no kura hunahuna wo a papa no ɔne obusuani eti kachira mobusuani baako wentumi ama obia mane kopem 8 years afei na wuri akora na wo ba be ka cha papa ne sɛ ade na amenu mi enu ye no afei ne ba be me ba na nya sɛ ya we see 8 years the thing me you do no bring akora aba enti baje no enti entwaye enti mesra papa no omra na sɛ de wo si kyerɛkyerɛ ni nsɛm no me hu sɛ entwaye but no kura bi ɛso wɔ baabi because papa no wo so fa akora no na wo 40 years akora no so no wo si sɛ wonya 49 years enti kyese bibi ɛwɔ hɔ a entwa yiye ye dai ɛwɔ hɔ enti mesra no ade no de wakɔ hɔ wayɛ ampa enti mesra no ɛpatri koto mu kura ɛhɔ no wawura hɔ enti brade bɛboa wa ne sɛ wo ne wo yere ɛbɛka abom ɔba mesra we de wo kuno na ne bɛma no ana mesense hɔ na akɔfa we nyina baka ne ho ne di nachi na saa mre ye nhwɛ kwan a ye bɛfa so a ye bɛgye ne ba esi wɔ na moja de adi moja ebi akora na otwe no ho no ɔno na ebɛyɛ yie abɛboa ɔdaache me da se atenka royal herbal clinic ɛde atenka ene wo mo ɛde jaga man capsule saba bɛma wabɔ adabiri dwodo benada bɛma wayɛ mmerɛ mpamu wankasa wahunu ma no ɛne nye wonya jaga man capsule na tumi jaga wo jaga wuji gase na usisu a wutumi sampa bɛma na bɔ adwuma sisi sɛ nwensen jaga ji capsule nso sisi yade ene wutumi sɛ amaman hye sisi mu mo ba bɛma ukoto wada ni robot agisi so mu pagyawo ti sɛ so bunturu wa so bunturu ho wo dia ye jaga ji capsule so no bomodi ada dudu bi na wani Akoma wani so ye wisi wa ye mrempemu infection a oba wo dia no bɛma dia no hernia diabetes pressure stroke ulcer na sɛ awo na wo pɛ ko atenka royal herbal clinic Kumasi ya wa agrek enzima enkrante shimunda fayan ewa 0245 724 401 0245 724 401 Ayona pharmacy the gynecare syrup enaba na gynecare syrup de onua uyoba uju so moja wayase chese eniema bi nyedika enkekawa bia mu akosuo kumanu ho a ema wasori udua soso obesima wodi ene sa wo benom gynecare syrup Ayona pharmacy for de wo bia nim se eyetatahwe anu enam upendudu mu a wodi efre 0597 21 60 37 0597 21
6037 oko famasi ne chemical shop bia mu so oba wo benya gynecology syrup ne bia to na ye bi wo se ye duabo hohomu awade black covenant ya na anampo se obi aju ho sika bosia ompeso obetua na ye bi na efra wo aguna saman fa ka wa figase anasa drum fe na ye bi wo 0243 0243 45 0243 WhatsApp no e was 0557 6675 evangelist mama Akoma FM ACP Mary official abo juba kuma sememu ya me onshira amen mama enye DNA test wo ho pa ka be ka kire papa ise manenye manenye on fam ko ba bi ode be ko untimi nya na hwe papa is one crime investigation why your cry chese o mano papa na ewuru kura na ne onyem akwala panyine no ma wo be pe ono ni wo be hwa baba Akoma FM nipa kasa o mama ana enka ntiro bia nso ho dansefo bro dua se enka ntiro bia she na ni nipa ehunu eduosonso woni nipa ehunu so no na dia timodin ko an sa mama enkola ni bebire wo sa suban papa so ko ji so be kan pare ni ye ebi ko ya ji so charity kura so se won na ntwempra so edike church ebi kura ye nkola boni ki the sense ko to mika say ne papa kura mpo ne nanyam nanka boni baby ara me sha so so sa kola ba ko Akoma Sunday school teacher ne duedue man of France papa akola yin ko bobi oni na danfo ba ko di chese ni papa danfo Sunday school ni akola wo ni papa danfo nto ode ba me nam say kan ko ni kire me ada me soro wo ka me papa me pese me ka me papa be kume me papa say o papa danfo ye usi e ko ka na me kum ana me friend ma me bai na so na wonim say wo kuna danfo no oni akola oni ni da papa ye sere wo ko ka ni papa no na so mo fuma de Suntina ho. Na beba. Se ya na ekoso efiefie no. Edi hu bia kunkola so ma. Wo bia ntumi nkan niam a wo famu. Ne kola me ka kire mo ehu. Bonsam no anyame bo ojane de ma no no. Oni ka nko jani mu o. Ni ko be di ka ko jani ni ehufo according to DSM. Omo be di ka wura bonsam jam. The first person you be ehufo. Nanga. Bonsam ko be kire na wo obi ase fie. Na una odi ka akotelem ehu ni jiminti una odi ka akotelem ansana de ne de anaba oba beto oba if you run ba beto eti yenyi hu fie mu na asem sia yenka nti wo ka no boku ade chezo betimi akun eno kra waka ade pa na chezo betimi akun o maami wo ho o papa wo ho papa maami wei papa wei na me ne nyim ye papa me ko ni se no ye me ofoso me eno one me daye ni nyina wo nka se na misuro na mi wonnim ni ntira wo de ade ni photo to so a na nimu hu wo ya ohuna na me eno onya me obekume wo yare wo ye jibi na de bia pastor Julius ne kan ena make bi wo de be wo akola jibi fo se na fa wo bayifo wo de be wo akola jibi wo jibi se na fa wo bayifo because de bia ko abonto de asem be fi ye be sren kola na mo fasa ti wo bi chiwo ya wo sa wo be fi abeka wo be du fi na no akola ya wo ye boat ayi ko ha ko chiwo se ngene o ye boat da chele ma o kan ye wadam to ya ko chi ni ya ko chi no ya ko chi no from court ye jeli no yes oda so no me ba to kola de mo fam ya mo be fi amomeka tumi yo shi tumi nya ko do na watena wan fie nwotwe me se me le papa na kamenye me yeso fo so akoni kamenye be bia pe bia fa ko bia be timba bia ma me hye wo iska ma wantimi anka wa ba site wo se pa no kama to bia ma wantimi anka nkire no na fe na David mama eja be ma bra we dey bra joy na na se bra bia support you be bia dey se be beto okay ayi
ye rock at ne kilometer ye the pakum capsules abadwa so be ma wa ye mre wo mpam be ma mesre wo da wo de ye pakum wo bo ba ne pa no da hokum no ba no so de janikio 442 formation so an ye bo no 442 ni se wo ba no 4 ne Adiachia no one 4, Adiachia no one 2, Adiachia no akoshia o match. When capsules and so unjo so unjo so untimu say oh waya si ya oba bema o de no metfagin boa e ma moja de fu sane wie woni padua ni mo nti wo de ya eye metfagin oda ubeda ubedidi mu amoye adwumade agudifo ma ne mema no eye metfagin akokra ne abrewan mo ko jogging wureke kilometer dia wadunu pa abania so ne soro owokumasi alababo abu station woni siko house ene di hwe ne mo 0248 0248 mama ebe da waka asemu ya che mi mama je me de oba mi njini je o so papa no ade bi wo ho ye ya enye de but girl mi njini mama calculations ni anye ni ye me on kind date of birth e da o wa mama on kind e da na ba tan ya wa go ba on kind date a wo de wo ba enti e me wa for enti mama man ko school mama 9 years na nju o so 49 years me boa o so hu akra no 40 years it is a 40 years 9 years o se akra no 8 years afi no oko 9 unya hu time krokro oko 9 because wa me hu the actual data o de wo akra no mama akra no me nya be ma ne papa na ka me ma ne nje ne Akoma FM this any DNA be mu de so ti na se papa no nye DNA ma 8 years o so ko nkran nya na ne ni di nkomo eti de na na esu ho kwan e hom se mama sometimes ya na papa fo no be very very straight enye say bia enye so mo yes straight but ayo papa for no mo nsusu because so yes e de hu bi be hye nkra ni mu a bibi o ho ntimi nkancho ba mama akra we purely no ya akra bono wo mama we ho mama no ya akra bono to the sense that wo so ma wo papa na ntimi nkancho and wo sisters no now mama TikTok grofo bi o mo so mo ni mo me ba cho nye plantain o mo say plantain me enim girl no ba bia mo ya pa ma cha o say do ma bi o mo say ya ne ye ka because of papa no so mo ni mo me pa ma cha o enye plantain o mo ni mo mienu girl papa no eti me ma ka cha o say mo ni mo mo ntwe papa ni priceless ene ba ko me se de mo ni bia mo frɛ ye na ye hu enye plantain eti asra mo ya de papa ni girl no me plan ye ko plan ya ba be ka wa me do mo person mo nche na me mama de me ka ne say ababa we me njini ndi okay papa ne mbra ne enye DNA no na ohun say ne ba onhwe no na say enye ne ba so onko mimi ho ne say ahoche bi na aba ne so me ntia da ba akoso de bia wu no wo si me de ya mi wo si wo papa na wusuro no o papa so efuri o ma me wo ho two sisters na je wo ko ne ho no kra wa ma na mane de wo ko ne ho no asema na ge ya beta o ka che sa papa isu 2 months no 2 months no owura mu ane ko ye o so say no husa na ye virgin ma me o ye virgin na obi abreak ada na akofie ngo kan cho ma enti me ba o him akra obi fefe na akomeka me ba na no chobe obeba enti se wo penny at 17 years ma me na wo yeti na wo Akoma so obi yo bani abeti na ne twemp na kanokre de o ho no ma ye hu wadibi ene de sama asema ana ebia se ho kire because wa wutu aka ho ebia be ma na ne wo ye no onhwa akra no etu wo se papa ebetimi ahwe na kanokre na ohwe no na afa yenye DNA no papa bra metawachi brane ye DNA na say oba hwe oba na ofa baby o de be fa no ofa na yire na atene nka ne hyene nso se wo hwe bi onua TV Robbie 1 TV o se Chrome TV nso wo hwe bi wo ho e wo multi TV no eso Facebook live YouTube live wo hwe bi e ho na fa TikTok nso e ho nso e ye live ne mo hyene nso se wo ba Akoma FM na ba fa mu nsam yani mu ho a obehunu sankrofo tete ho akonya ni na so aye ma bebi ginagina ho wo mu nyina do on stories and e ba na wo cases and wo mo e de e ba yenye cooked stories e wo ha ye story a ye genuine and ye se story ni ye wasum de o
senya wasum de o enya de ye wasum da na enya de wasum de obi how na yes obi how ma no obi problem obi na de na asema ba odi aba enti mo mi nua no mo amu TikTok say bia mo amu ka na nene da mo ba so I think say first time our stories Akoma stories e wa ha say Madaroma mo hye me so sama ye Josie fashion area wono e na hye me atade amede wa hey Josie wo kumase bom so wani meet me the sports no e na edi ehwe ne mu Josie bronya bosumi ne wo mu Josie be pam Josie be pam wo be call party wo be call wedding wo be call programs ya wo dress and so be ma Josie fashion apempam woni amani nyina e de ama wo bobodi na free Josie it was 0243 433 465 0243 465 na any Josie ninkomo fa wo star no so wa brochire wo eastern western region ba bia wo bia mi shebi na na yire shebi akua kokko shebi na ye ofa wo de wutwa na de WhatsApp na ko engagement wedding party bi eye bi na hu star bi na ye ofa eno so de WhatsApp joa obema do measurement ama no obepam na afa ye de abro ba bia wo bia na onso anya ne nsa no ntoma na atade e de ahyehize awia yi wono so Okumasi Sports Stadium woni Unity Oil ene de hwani mo wono ena ama merege ahye na waye me makeups kama nti she's and so baby wo ko wedding engagement party adoring baby wo ko bia winya cornrow there winya a short winya long winya chesewig bia she's ebeye bi amount upe enua fe no e was 0249 155 776 atiefo mami ntwa me ho emra ye ba ye no mo ebedi nkromo feel every day odo ko ye nti oye na osuso somu mama mutu na mfa be mada nti osuso somu no ana msimu da mpesa de ade wenti na ode me ba ase ana no simi anum nti wana mama na atare shamsu na ejesi ni top ana papa we ewo do no na wane me da nti mi pie na mi ko hem na mi kram sister sam ko me ma no nti mi du fie na ese emoja ye mi hunna na wa mi suma mbo bi amane nti na mi nse manyem nsusu Akoma FM na sam na twintwin mi ankasa me bo emoja ye ho mama mpachan na okwo obi aso mi sa die nti emoja ye ho mama da ana obi wa chan mama obi an wonya mfese mama na mo 17 any so na wonya wo bia 17 de no wani afi nye 10 years 11 12 aseran sarak but now was 17 years bacha so now you're virgin bacha na mi suro papa nso ya agbefo nti na mi suro papa ti we nyina ba manka Akoma FM ko so akọ na say de din kan ni awo chi wo ko she ho no wo da ye no enu anu wa sa na na bi chodabi wojidi bacha nti anu no na no mi ko train kakanka train ne say na me join fan club bi boss nti me ko train na me timi se me akata me no fu mai dubi ni timi ko mi kabi na me nim se me nyam susu bo so ne so amansisi ne baka nti na me nim se ni sensusu nti ade na hye mo afena me se mafu ye kese Akoma FM nti anu ma na ma me dum se me nyam atenam papa so ya le da ho a wonti mi nya hwe tinam ma mo de ne ko baby sa nti na mi nya mo di ma chi na nkitim ti mama mi bra ya ntaba du sabira mse adu kasa na wasemeka bi tu ba para because ba bless wonu so na me yes ade nti o se me de bi tu na mama mi ko tu na mi kuran ka mi no pese o sa na me da o o so mi mo o ko tu wo ni yes do mi Akoma FM mo da wo ka ni mo fa di no da en oni re ukwa ne dem na ma ne ma bibie ni ho na
adini siyem echire kura ansa no mo eka so yerpen na yiri ni kuru ni so o mu friends ma na ba hon te na yiri ni kuru ni so ti si sa do ba foforo kwa na wa no abaya mpratwe like woni ne betwe mpena anase paso ba ko penwa adana wo kire se wona ako mama ba cha wona wo ayi awiatri o'clock awiatri mu ko na be majimi afra wa ko hye ne dem no wono wadana ba wanti me meka nkire wo bi ade me mijiri yese bia na ezo no kra na wo fi ne dada mama ba cha bua mama mpa na su bua mama mpa ana be majimi akoye wo sa na wo bai wo suro so be obi sua fama ne mo de na fama kwan so bacha enti me nka ne sen awafo no me ro pa na obi o ye nhye so na me sa suru ni pa me nyim nyina kran papa otime bu nya ne sa nti ade a me suru ni papa Akoma efe Maa Akos sadu obe si kran no papa obi o ye dunsi no tete abanya da papa free mu na me nyim ye na ehye ne pa ntino ana djume dawa na kunkumabo nka me papa di bo mitrim kura nti odawa na papa di bo kunkumabo so na fun nti dayemu anasa eni so andam me dawa na efuru da mpamu ana me dawa mu se ase ya me da na ade ne ba me so nti miti na ebo ne da me miti enchen se ana me na mo mu frito go ban Akoma efe epunya chi no mbe friend se mpie mra na ade na ekoso no me papa se ma fun nti no kira me ye me pa na chew ansa nto ma me koto ko sua ne ade snap me enyama mo mudi mpae ma me ansa na mo de papa ko na me ya papa ba peni okay sabe na ko school na se na sua ndwuma na na wie JHS ya wo beto awo so bacha na de ko fa sa nyin sen no bacha enti wo papa de wa hu da sa ejo na nyem wo ansa na odi ko wo mu na sabe na wu sa wonyem uma me be hu so onyem Akoma efe omu bi so se bem abai na nyem wo no hoi di na boy mama on bi sa amsumanka na misu won bi so bem abai na nyem wo wa mo be ma ni di bacha na one ka be na bia entina like omu pushu mawusi wana no wonyem ye mawusi wana ni mane oya sanu wa ham bium na ma me so ahame no mo be ma ko mi di no enti fie be mu na wuti na ya ko we papa wa na tna wa na show ma we man ani wa ko mede Akoma efe niye me chi kosia enyiranyi sa anti na owo shedan chiro toto me honem bibe na wo se na wo kwa akọbọ esdo amaniye se for so no wo da ye no di nyinsa ya bank wo se be yiro ene wa da wo ka mu mfani se be eko 1 year ansa ani se no wo ma wo kura ma kura na kura na nya 8 years ansa na mbona man sama wonyim nyina na hu esdo na minta kura nya be 6 years mu ana mdini the once a day eno kura na otwa makon baby me chese baby a woni esdo ti en se bi usi church asem nche ye nche se ni fie ni amudie ni ekwan na eda ono ne die na nim ne modie na nim ntamu a wo fa de be wa fie enti woni ne nyim ye nyina bosumem ye nu kosi nkoro wa hu da ene awiye 0322498035 0322498036 0322498037 udini baby afrefre Maku. ya mira Maku ba me mama ba so juma pa mo ye de bo asante ma me tra. ma padase Ke di mo du abre ko nyan se ne so. Mi dia ne akosi ewu a taxi driver. Maku na ai abaya. Akoma efe Me ni free se Maku. Anya na se be na si do. En so mo ka ku papa. Maku na wo kire se en be ma no wan se upo. Enya wo so na man ti ko no no na fro na akwa na no ko da tie die ne su kwan se
e wo so bo awofo amane na nyinsen aba awofo ya bisa o sa wo so nka 8 years afi na wo be che ai akwa na papa na mema dodo sen ma ko me ko tie wa tasu ba some we ka chema me ni da efi ohia die ne bia mo fa fara na mo no ano ko pe ni papa ne ma din che no ma ko makra mo me enshapa wudi ni baby afefu ma ko me na omo de yanko ko njo no be ja fo ma ni biblia ne John boy ni de dukuna kintu president nje engineer kriye do gas no ngina master jo ma ko asemo wuti ni pa munchi asiye na wechiri kakra ekire se papa yi o hwe age ana wo na wo ni nwa be fi age a na ye over size enti o ti o ko se be mu ofo awon no kra mo na ato e di kan na wo san fro papa na di ni fro kwa so bo papa ma ne se be ko abontu no obi afefere ni akwa ti eye abranti ezo edi na akwa ti no wa ye o di ase o sa awo ma ko na nya se enti sia mo chi afọ na waba se ezo eba no ne bia ma ko me so se die ne bebe hu dia oba no no afọ die ne no hoka because one na epu se eba ne ya ezo dia enye ezo na ekwaji ba no so ofo ma no enti oba ne fa hoka ne ye die ne le da se na me sha wudi ni baby afefre Ujua de kwa blabo biasa ikateka bichi market shirika for ebeti yes o papa ne age na awode ewon se 3 years na para no ewo 17 na ngi se there no go keep it no na o tire no Akoma FM akora amani ya sai o mu tire mo ejue so ko di papa ne etika e mo tire bi o tutu go discount no ejue ni fa no ebeti na ba se o bi ko ti papa ne ni no ba wa ne mrantie na ede asere no o papa na na etika papa na kuma e ni etika mo ba ni kalia mo papa na ni ti bo bia ni so ni bia ede ayi nsa akwara on pa oba na na temporary ne dai ebi jina ti ko zo se komanika eni e fa ka ti bi se se mo go ne se ni papa yi no eni oba ma na america akwara ba o america ma re e ti mo ka ma re e na mi ti bi ko ti na ni na wa Akoma FM mo si ti bi be bi na ka so ni e jare awo ni e gba kwa na ba eni ti ti re ba ndo me pressure eni o mo yi ku a o ti ti ayo Ghana ha ma ye pere bi abe ko ani bi ere e ba ma bi sia na ere adi agala na ere abe se na pa no se no e ne bi a o mla ma ji ni e bo ni ba yo he ne ba e sa kwa no ayo para bonia won na ko da wo fe ni se na ere e me so de se ni o to e ne ndu ani papa pe ni ma ti no ma ya bi ni se ni afare ba be e du o mla ko ni na no o be ji ni se kriya ba mu mo ji ma ya me ensha wudi ni baby afefre hello wudi ni baby afefre hello wudi ni baby afefre ba afternoon Andrew Chileka and man in the Andrew say ma na na ire kan simbiam na enkola na won say ma mi sente for the minute chi bia won kola ni enkola na mi susa na so mo ba na mi 17 years won so be me bi ko yin bia o ti kan na ni ti won kan bo so ni bi ti kola de bru o ma ba a o ni ni se akola yo pa o ta fun no so 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 akoni wa ni ti ni no de na ko mo sa papa no mre ko a enye sa papa no ba enti ye abibia e ma no mitimi ko mo ni kuta ya o mo emmo so enti me na kura no se bi so ni best bi sa happen o so mo bo a wo no ma no na fence no bi o mitimi kuta mle ko a won ka kura tamasi ya me ensha pa hello hello auntie me wudi ni baby afefre owo mi a papa me tacho many aduma Akoma bia Akoma 87.9 Akoma aduma FM papa mo le ku mo ngito ento be ku pa enyi mo se ma Akoma amen mo ma me tacho oyo wa ba ko to ku na to su ma kan papa mi cha jombo ko mo na si japa na kaka mo kan se ndi ni aba wa pe ebi nsuwa ni aba no so ni papa na mpa nti ni media e be fere ni aba no o si de na ko transfer wu se abi na so so da so be kala ko e bi che de se eja
If I tell one of the bad and say that to about them, Jenny ever put in there. I'm not going to go because me done only get a few come back. About was no in the no Timothy, yes, friend. I'm not going to be president. No, I'm not to go for me. That's his man. But let me say, boy, let us say, we didn't be a free. After a famous law, we take a climbing town. Young cry. We pass for German. I send no Canadian a code in a code. We have a family to be in a code because one thing is that when you got you last 3 months, now I didn't fight. Another 5. Papa need chance. When I'm done, 50 meters. Papa need that once, but only ready. Ona mfano kwa ni enta piano sa enti na dia na say na dia ni mistake yes mo papa be see ni papa see na o so ni mama e ba oba de o so ni mama mu ya ta yi ni on kan se ni mama ti ni papa see na say ni so papa ni mama ni na kan ba ti papa see ni dia be so ni kan se wa o ya ni mama be ti na see. But what do you do? 8 years. It's the family. 8 years. That's anything of a song said on Fanka. Then, my dear, you cannot say. It's only the my customer, mamma, no, papa, dear, some farmer. Yeah. Made us say, we didn't baby a faith. Maybe about Papa. Me aba masowa santima for Kofi Ase no tanko. Me aba ma memba no obejafo mu ni adwuma papa. Dwuma bi amu di eso ya mi papa na me fa ko yesu na me tia Kofi Ase na nya wa ne no hima committee for na assembly my for mo Kofi Ase na me kana me blag wa to no so ase ne ba tani ya me sta pio me nya Kofi Ase. Me aba kama ti papa na ni mu asem kakra of akebe ha me papa. Fi se sema obayi kikai. Me titi ni na chini na me ka se obayi. This is more kind me to mommy. Now be my for under 17 years. Now when to me and can't check them and it's only me. No work Kulana, one so yeah, Akolena 8 years. Now the number I come for part of plan I collect by I said no even I didn't buy say you benia. Papa make this to come out to Kakra. It just say in your bano. And you may do an air coach. Master, what you go to me and yes, we go up on and I think in the which will be a cow or a game. Oh, then they put down the one who said Papa anymore, another which will. So, and just a bona calcaya, Papa Indiano, and a blue one is them. Who can or two ones are with ya? You deal with all kind of ones. I was all fun to me. It's Papa no, and we don't walk on you if you walk with Diagra bread. The American one is a Wabo and him and when you cool. Was say I want the idea. Didn't prove you can't be said DNA. And the papa now was said here. Any a big for me a check for the years. I want him papa, but the piano cool piano. No pastor for the cacao. The mini of a best friend DNA for no more chocolate sample, no more chocolate, chocolate. I want the no, I didn't want any boko. So now the answer no bad, but you open in this sense. No, the comment that's mini of papa. That's so far quite so we didn't be a free. Yo, Maa Akos, senior Kawani, after the Ronaldo, Macassapi, Tafade, you could be a fan of one tap, the Kurasibia, Aquade, and Macasai. Maa Akos, I share about Copan and Pessi, a buy one and seminal, or Casse, not on sooner for plenty. So, again, you are, said me see everything around you, Maa Akos, to your face, say, the grassing is what, and I said, you had a crowd. To cry and can't say a general and I said a panel. Okay, to answer about to me, says you know if you want, and yet, and if you can share the plaza, it's a collar in the way. Also, what brought the DSC and I did the atmosphere of which I catch you. And I did so, Papa, so much as say, not suddenly, which we say, on far 7 preparing one, I said, on the what you say, on you to man, I say, or come say, or about into good idea, but no then some players idea, but anyway, or much media happens here, which we say, a question into share the because you are can into
King Cotudia, Yerbato, Yadin and Sobudia, and then Pelego. You know, the and Paso, no say, Ampa, and the question, Papa at the bar. Let us say, within a baby are free. Hello? Within a baby are free. Maybe it's a boy, I make a very and make us some cacao. Chenebaka, me am no cacao. Me mammy, and Akoma FM. One children, my child, quite there could sit in 22 years, and Saname Papa woman who I know. Na, it's true. Papa, me to me, I'm not a share this. Hello. Me pacho kasa na saying na intikasa. Aha, it's me na na share this. I'm 22 years. Na me papa woman who I know. Na me it's true. Sa papa ron me again go can right. Na it's true papa no. It said the body will not the mawaji. And that's the anu binya for no son kwaso de miti makano. Sana mama ya emi. Nyame ensa o pa mama fa de atwa to di ni ba bia frefre. Me pa to e fun bo se ba me ko free da man south. Boss ba yanko. Okay, me that's the way. Marcos, the program in the cafe pa but any says there me for abaso. Na ma usi asemi no konya ni e by Christ. E ko mi no. Fa ba ni tinase. E mo say mistake bebre. But fa ba bi ho a me tinase. No me tinase ni say ye no areas no. Ye hwe ye manam ana se wi manam. So be empewani san e ni yeden emma. Ni pa to mi kan. Akoma FM. Pa to mi kan. Papa. Yeah, areas no ye titi mama san be empewani san emma. Nti ayade ye mama ya ne die. Ye di part of the pa say ufi na wo tin so many get about company and empewani san. Nti eno ho na onu bu hu a want me I then I'm on the country because it's now see from 17 years back when maybe years in be 14 15 16 or say the 17 you know but mistake or anything ka say no and I even go for standard ni fana so come one here say you come here ko no do ko ni you ko one man who fine and no die there's no balance no the media by no we are very nampa no we be for so and the water ko na be na ka tell man say papa say o bi say no den aye den afi Me da se papa ne de akoma mu nsam dwumade ni besi o timi sampa lady story enya ne nya nkrofo de eti ahoma no say so ane say so na so ebre no aso ye ntimi emfa bia mabusu pani sami e champion na ye krado de agudie mu nsam ba beto amoso nyame ya dom a wo kira na wo so afre a kire wa adwe ya dom ase ama mo anything Nipa ni nipa Akoma FM so de wonu mu se nipa nyina da yakoma so afia no ahia bi